O te whasi sila tua toi a matali nei te ona manga le whono au whai tula whono. Malolo na sain mota, e leo toi tere se vaenga o lo toi. E whatati ese tatu tau ona manga mo malolonga o lo sau no le fionga i sui pale mia. O te tāpala o fionga mo le whaua wina o lau sau noanga. Raftai, lau fionga le whongtalai mo le whaua wina o le sau nei usunga whono. Ia walawa le tātou ngā luenga whātino e mo whai ona whaftai. Ia, i lau whionga e meise i o lau whai ngā luenga. Whionga whai lau tusi, ma sui whai lau tusi. Ia, awa whoi tautua ina o le Palemene. Lea ua sau ialo le tali ngā sua. E o mau whai whasiri ngā malosi. Palemene me malu. Whaua wa elu tātou walawina le nefef. Lau whionga le whongtalai e whaile tātou malo longa o mai ia le launga le neimtanga luenga ia iana amtawhai oi tulanga whatino lau whionga le whongtalai ia o le mtanga luenga ngā luenga e lau ainga ma tina te tele na tuele o pose lilo ia i le antoanga o mtanga luenga o lo iai e ona iai le pulenga o pela wainga ia i le ele e meise foi le ngate fale ia ma le aviation ia po vale savili fa pena foi e tato utility services e ona iai ia le pulenga suavai ia e meise malo si fal tise lau fionga o se tala i leo te lenga o tātou infrastructure pe lava o na tā ua le teimeu sola. Le sile ai tū tā ua. Wa o le infrastructure e mawhai ai o na whaangai oi ngā luenga mo le tamau ainga mo se manuia o se atunou. Le lava i tā ua mai tawina le taunga tā o le tātou infrastructure. Ie tele tūe e mafuai le tulanga. Lala lewa, sila whainga malo, ina i eto si sila i ana whainga whawai. I le ngata i lea, ia alwhatulanga ina o ngā luenga tal whangai. I leo pose lilo, i le tulanga na tupu mai, i le tātou malosianga whai le tise. E o lava ona manino iai, ia le nei Palemene mamalu, ia i le tulanga o lota oto ai mai le whaingo fie, ia le whaamoe moe pe ona iei le teimi nei. E mo le si le whea o lo o tulanga mai se tulanga e ao ona manau mi ai se seleni se tamau ainga tala whengai e mawhai ai ona si tia ma ia whaale leia le tulanga uti o iai le tātou e le tise ngosi. I le tulanga iai o lo si pei nunga le tamau ainga si tātou atunu si nunga le manao mianga o le tise tulanga whapena pei tai e le o tulanga mai se tulanga le lei ia le tulanga o iai a tātou wafi ia ma le tulanga o lo produce mai ai e polo o ngausi mai ai le tātou e le tise le si wila le vaenga e au foi ona toi silsila i le ilo te tau, o i tūtala whengai, e meise le pūlea ina le leio aseta, ina ia mawhai, ona e ngata ia whausia, ia whale leia, ma ia whaauau, whaonga ina pia, ia o tātou ngā ruenga te tele nei, mō le atina e manuiho si tātou tanu. Lona lua lau whionga, e lo tilo, ia i le whainga whawai e toi whitu na iai, ia le whaatinonga, o ngā ruenga. Ia po functions la fianga ia se o sai ngana wala o fianga le minstalo tu lai mai fa ila vele fianga te me via fasa ia le mawatu se me vi fasa o sa noi a tatu tala no e tati na infrastructure le tatu tala no ngā luenga te tele e taipe o awala wafu tape o el tise
O atina te tele ia whalangolango ia isi ta mai atina. Mai a tatu talolo ia atina te tele ia. E a wala te tele, e le kise wafu, tulanga umana. E whaitau miliona. E saola le saunoanga. E whaingata e le tulanga tau tupe. Ono le tulanga lea ua iai. Ua tatuanga e consumption expenditure vis-a-vis development expenditure. Le lau tatuanga e ina e consumption expenditure ai oki ai le kako development expenditure. A le lau a saunoa le minsta e tau tele le tau tilo iai. E leanga o e maua mai ai ia seleni mai le development whakupe ai le social development e le mawhai o nā tina e le social development tulanga tau waonga tulanga tau whalmai pe ale lava le atinai a le atinai e whalaolango e wale te tele infrastructure development ai mutua whaingata le tulanga le nā ona le ua esel mele o tatuanga iai o tatuanga e mo meo consumption expenditure e pela o mea ua mafuri iai tatua tinu le teimile nei pela se tulanga lana tau te le saunanga se koe kilo iai il fa vai o tupealu o le wanga i el malo. Alo, tai sa no lo fiona le te tonga ia tu atu le no fa wol sa no lo fiona sui parmia. Aftai fa mawina ile nganga tu mut fa lalu. Manatu lo ngai mai le tulanga foi le o le fa ngai no tu pe tua. Va tu fa ngai na. Ma ainga. Ai le fa nganga tatu tu pe. Ia mo le ati nai. Tatu infrastructure. Whamawina tonue se teimi ia ona anga ia tule iai e wa lesi le vaenga lona wha ia e lai ona whale ton o tato resourcing framework o lo whatupe ai ia a tato infrastructure peia ona sao noa ia o lo o se leni o lo avatu i tue i tato a fioanga e ati ai ia o fa moe ina ia tina ona ua matau na ia ilmativa a matau na o tangata i fafu a matau na le toi masani o tatu tangata i le ngā lulue ia i whātuanga lau te lenga lea lau fionga e la o tuese tala si taimi whainga whaavae tue ftunai ia au alfa tinongo ngā luenga a mese foi lau fionga le whangtalai ia ina ia sila fo tilo technology talafengai ia mo lengata ina ia a mafai on fatino nga luenga fa wow sustainable ia mai se foi ia ina ia so swani ia ile tato renewable energy fa te tainga ia o le tilo ia pe ona ia ile nei vai tau i malo sianga Fafowina peona iai ia ma available ele technology pe tai lau fionga inicio nei technologies peona iai e tatu solar ia ele o consistent foi ia lo lanto whangaina ona ele tu mau ia le production male energy e mau mai ai lau fionga whangtalai o nai vaenga na mua ia e amatai ona tanguta le tatou cost of tatou infrastructure a o mai foi le tau o wala ia pe ona tau fai atu ia o le tulanga lava na o ilo iai o lo matua tanguta tatou o wala fua i isi atunu o le Pasifika ma isi atunu o le rangi lau feonga no mai leo le tulanga no na lua ilo nao te lenga tatou tu mai whapitoa e whatino ai nei ngā luenga ia pe ona iai le tatou infrastructure e manau mi tele le to mai
I le na o insinia whai awala, au so se tuai ngā insinia lava. Ia, e le wana onga lea, lau whionga whautala i le na Samoa, lea tunu e whengai ma le nei whawhita auli. Petai, e ele nau ta inga, ina ia to sila. La whainga malo, ia ele ngata, i tātou wa onga, ma i lātou atu, i Avanoa Whaskosipi University, ai sila foi, ia tātou a onga whamatata e sese. Pea on silfia. Le me fia whasa o lau whionga. Ia, ma maria mai lau whionga e si Palemene, la tuatu le Vanolo, e tai o le tuangai, mo se me whasa. Sanoanga le, se ngai sui Palemene, le anga i tonua i le capacity problems. Lana wenga o tangata o lo iai to mai, e le ngata la o masini, tauna lava equipment, whaatino e tātou ngā luenga, o tangata iai to mai. E iai la le awala mi whaiai on na whafole i tūlea e se whautuanga. An mafuanga na o le mele o le tau wafo o tātou ngā luenga. Ina ia mawhai o na tau wafo tutusa mai tangata i tutonu o tātou atunu. Alona wenga, o le iai lia lato, o lo iai to mai, a tau wafo la, e compete, o le mela tau e tiltulu e tātou, o le ofo e pitusili o le maulalo, a o tangata o la iai to mai. E tusa pe tolua ia tātou operators iai, e le tūlanga lea o le fausia o wala. Ala le mea watupu. O le mea watupu e le matoa le vai. Lala le whawhitauri. Le tupu mai whawhitauri. E la wala le si umu. E le tāle whengai ia le vaenga lea na filfili. O le iai tātou tangata. E iai le to mai. O te le lopen whapewhea na whaile tenda lea. Na maua e vaenga lea lātou te whaia nei. Ma o lea te lea e tātou whawhita au. Nā whatati atu i au taftafa. O lesi lea a wala. O le tenda le lei o tātou ngālua. Nā whionga rung whetalai. Ia. Nā. Se on sa imara wala whionga. Ia, se tuatu le Vanoi le. E popo si vaenga le whapopo na o hueda sa tau talai. Se me fi ma wha mamlama po se me. Ia, me fi whasa. Ia, se sa. O tātou awala ia pena tā ua, lea voisa au tau talangia le tātou atina tele infrastructure. Lau ala lea ngā isi umu ma tātou alawa dam, ma tūlanga whapena. O nā le pe e mātau ina, poloketi te tele ia. O lea e whatupe mai i mo meo whatupe e whafu, i ei le ATP, ma the World Bank. I ei ala tō qualifications. Iai criteria e whata oto mai, i le taona ausia company Samoa. Ia po company umai e tau wofo, i le whainga o ngā ruenga nei. Tam whaila ia o nā whia e tono o le whitwhiringa. Pela al mele tula i mai, e o wala lea wala lea ngā isi umu. O le tau wofo e maua company le mai Asia, a e pei e leo ausia e tātou company a ngā waa ia mna o mia, e le World Bank, ia male po le ATP, lea lau te fundinga ngā luenga lea, e whaisi maualunga ma ausia ngata, e tātou company, o le mele au tupu, o leo te vai atu ma le maua wa per company le whausia ina nei la wala le anga isi Se company e la toa ia mta whai omo construction o le o fale, e le tiring na tō ngā luenga construction o mo awala. Pe o le mea lea, se to e sida i tūlanga ia, e tau na whinau malosi, e whatupe ia, so soan mea whole mawai tupe nei, ina se to na ia la qualifications. A wale tau te malmalama uma, a ngā luenga ia whaatino tātou company Samoa nei. Ia lau tātou mulimau, nia siri mamao na ilo ngā luenga le whaatino nei si Ia pe o tūlanga na o na o le foi si ati na e lumanai. O le i whirwhiria ia ni ala company.
ina te ho o te tula I mai na tulanga pe o le fa poponga le ala o fionga le fon fetala I le mtau pulea Ia, Tua tura vano lo whionga sui Palemene. ia, whaftai, whamawina ma le nganga whalolo le leo te lenga o tuanalu. Mo le silfia le tulanga o le tauofo. A me se fo ia, to mai whapitoa whatene whamoni. E moni le leile. Vaenga pea ono tau whai atu teimu sola. Ia, ile le o ato atoa o se capacity, technically. Ia, I o tātou insinia I nei. Ia mata I le tulanga o le designing o tātou wala. O silfia e tā ua I o le ato atoa o le iai o le tomai. Mai lava I le tāpenanga e o le design. E o lava I le tulanga o le fausia. Ia, ma tulanga atoa. E o moni o loo iai le capacity tonu o tātou tātou atunuu I le tulanga me whainga luenga tulanga whapena ia pe on sa no pe tasi pe lua pe tōru but ele o mawhai e tātou ona whina wina na vaenga le vama le World Bank ono le tātou technical capacity internally E o whia whonga whatelai me fi whaasa. so dwai Se o sai mano whionga sui So Palemene. santele ni tau pulea. Lea ngal tātou o wala lea e luatu nei alu le port. A matatu I malifa. Ona tananole o tātou ma le World Bank. Le whainga o tenda. Le whinau leo tātou. E na le tasi al company le tu tonu e. Na te ausia tulanga ia. A ia isi company am whai ona joint venture fatas. E fausia le ruatu le I malua e tau I oile. E le malai valele. Na I o ina le World Bank. Tu fatasi ai loa company e tonu. E a fia I ma le company le a Ruri Ot. Ia le alanga mangia le a foi. Le fuafuanga na le fina o tātou. O lea wa iai la tone sa fausia la te tele. Fatupe le bank. Ai o le whalawilave le tupu. O ke le lopeng whapewhenga ka sao mai kampangi lea. Le whaiangei le wala. Isi o mule o ke le ai whawhikauki. whaftai Aro whaftai. Ia, whawau sau noanga lo whionga sui Palemene. masalolo o misi le whafonga te teo le I tua ngai le amatanga o lau furusanga le tau o tātou au wala oe tā ua I o le tenda ama le tulanga pena ia o le taula tau e on te pena le malo se fuafuanga talwhengai control ai le tau awa o le temi nei ia ua tua le tātou whātinonga I konkalate asa war konkalate taun tapeano tom whai atu luas fultausanga taluai sa whai ona whatale wala luas la wafi pe torse la wafi kilomita temi nei ia o atual miliona Ve whaasa o la ta wafio. ua le nala o whionga whongtalai ia ina ia ato tol to mai o le na whatinoi ngā luenga mnanga wharol E iai Se o tua wala leo. e mātou tala noa tuai. O wala lai whatupe mai whafo. E ese ai ma o wala o lai whai e tātou. O lona wenga, a whai o lai whatupe mai whafo. Ma whatino e tātou company. O le ala o iai le quality le nā whai e tātou company. Na whai I a tātou o wala e pefo o tala noa atu. E le wha mai ai no le wala le lotu le malua. E tau o I le airport. Le tala noa atu o wala e whatino. E fund mai e company o e whalapo tonga mai whafo. Ia, maro sau no. Ia, ia lau whionga whionga iri. whongtalai ta te maia te maia le la tam whai tuai whatino la vaenga mai peano tam whai atu o le tau le ia le teimile nei o le mea whaingitāla na mai ina ia moni le tātou tūtōtasi e te tau e ono tātou sila ia wala tala whenga ia aua peane o tātou whaalango lango ia tu nuu mai whafu i le whatu peina o tātou infrastructure o le atoanga le nala o whionga o le tāpenanga vai alo whai le numanai e ano tō vai atu i le awala le itua e 4 kilomita ai se furu 5 miliona lo tau e le tau ngofi e o vai ala I isi awala whapena
Aore no tainga ina ni taunga tatele. Ile amatanga le reform le la o yai. Sa yai le fa mo ngol malo. Ele ngata I tonu le loto I tonu le. O le tato tanga luenga le design. Ai mai se foi le sapalaina o le ta. Ia ma le ma. Pe ta ina umani. Ua outsource mai tua le design. Ma le tulanga le lau tato taunu le taunu unga le na. O le taunga ta. Before no fai le lua fe lo film. Le la ele nei tem. Le la tamo fai perno tom fai atu. Tau to ilo. To ilo tu langa tala fengai. Awa ale ma fai on fatu pena. Ia le mana onga le lima sul valu awala le nei fona. Le ma fai. On fatu noina. Petai ia o le tom fai atu le na. Le si vaenga e tom fai ai. Mai le tomai o le planning fu te tau. A mai se al tatu asset management. Ta ua I o le vaenga lea. O si vaenga lea pe sa tele ina le manatu ma mawhai ai. A o le vaenga pitu ta ua lea. Lau whionga whong talai. Le mai ai o le tatu whono I lea so. As whareile. Sa whatino ai lea se singa le. Al neimtanga luenga. Ia ma le pulenga flau inga lau lele. E la stonai. Sa matu lea sia wala taitasi pe on na mori mana o mai ai. Pe itai ina ia asi uma le tele o awala. O le tu lea, awala lo ilalo, o le pulenga le, ale pulenga o flau inga lau elele, lau whionga. Whale tonu tulanga o e conditions tatu aseta. Mai o le tala manino le na, e le tulanga o lo ta oto e le teminei. Lala lea e te tau ai, ma le tā ua, o le tulanga tau asset management. Ina le ngata iai, ila tau e ilu to mai whapitoa, mai se lava. I insinia, e ailo latu to mai whapitoa. Le ngata insinia e fua mamau, tulanga tau se leni, a mai se fwoi insinia e ailo to mai whapitoa. O atu ainga, whaalelea, e whaatino ai, ia nei awala. E iai se, e se avanoa e whamatala wililiai, e ta I ilu tal tonunga. Ia, o lewa no fale sa tu ia maari ta ua pa tatou fatusa lava e le tulanga o ta oto ai tatou wafi mo si el tise le nei taimi pe ana si le fia ia e pe o tulanga lo to oto ai foi le to sanga lua fe su fitu ia na ia sa su te ovala mai o pepe o momoli o le tatou malai valele mama uai ele o iai lava se tulanga asset management fatino le vaenga sa ta pena I fai vai le na vai tau pe tai o mai le terminei ia o lo fito soa ia I tupe ia ma insinia o feta o to ai lo fiona fong talai le nganga na tam fai atu ai ina ia le ngate e fa saoina tupe mai tato ngalu ai ta pena le lei fai vai ina ia ma fai ona si I dunga ia le lei o tato wala mo le paia o le Palemene tele la to ena talo mai ia o to wala ia o lo fa mawina uma mai ele nganga langa te talo mai al fai pule ia manatu le io le wala ali se fai pule o lo sila la le tato iona aseta awai awala o matua onga le fa le ton ai te le lo la tu sao I lo tatu tu mau ainga ina ia mawhai o na awe le wha mua ia I tulanga tala whengai wha pena ma matai o na whau mai ia le tā penanga o le tātou a seta ia wala ina ia tula I mai se tulanga tala whengai tele vaenga e whare tono e lau whenga ia e pēa no whai atu ia le ngatai le tau ia o le tumai whapitoa mai nai o tātou alum whanau o lo tautua ina ia le tātou a me tanga luenga lona wenga e tāua mai le planning e o lava I le decommissioning o la aseta e te tāua na tilo iai ina ia maua wha maumonga talwhengai e improve al tātou aseta lau whionga o le lona wha ia pēa no taumwhai atu o le tātou resourcing ia por whatu peina ia o nei aseta pēa o na whai atu I le point mua ia o alu lunga le tau lona winga
Wa mata o na tātou tilo ia ele tu langa e whatupe ai ni a tina. A tina ele tau ngofi. Lala lea ia te tau na tu silan maloi whang whawai ia i se whainga tala whengai whatupe ai. Te an silfia lo iai tulanga tau fiwa levin tulanga whapena pe tai ia elo iai ful whamumua ala whainga malo tō nai ia ilo na whaongai na la silsila e whainga malo ina ia tala whengai le vanga Me viva sa o lau fionga. Ia, sei tu rei mai rau whionga le. Tai rei tua ngai mo se me viva. Pe ia iai si toa lea e tule mai saunanga a sui Palemene. Ese a wala. Lea e a wala ngā lue. A iai foi a wala al malo. A wala ngā lue la lea e tenda au ti tua. Ia e whapena foi ma wala ia te tele al malo. Wa kele foi la ka ku kampangi le we yai. Kampangi nga fakia nga luang kele. Ma kampangi nga fakia ia nga luang laiki. Ele nga kala ingi polu. Ai fa penga foi sa vai. O le ku uma la kom singi. Le ku uma. Au ka nga wa lava ko mai. Ele mol meo le fausio a wala. Le tulanga na tau te le ai. Le mele o le tenda auto a wala. Ia toi fo i le mea na iai. Ia mawai le avanoa. E la tau a altulanga lele. Ile tau. Tatu te lo uma a fai a kua ele. Ile vaenga. O le a wala o tau. Na o le lima selau iata. Ka mawai le ngā. Ka lima selau ia ka uma. O le tulanga le fa pe mai. E tilo i fioanga. O fioanga uma. I lima sfulu tasi tu malo. E kawa uma i awala ngā lue. I la tu watina. E le se tu malo e vape. E le whataua i a la tu tua mauta. E tau anu fuafua te tau. I a whai uma awala tu malo. Ia, tua te pere avano rau whionga si Palemene. ia lau whionga whamumuna leitu o lei ta penanga malutanga. Ia, maria whenoa alo whinangalo rau whionga si. Olo tulai mai le whaula vea whale alupo. Ia tua tula vanoa la se me via whamamlama lo whinangalo po se me te whisau na whasa. Ia whamamlama mole lau whionga. Whaftai Ai lava mole avanoa. Lau whionga le minister. Whaftai tere mol fola sanga malama lama. Ia na e tā ua e pe lau fua whaatatau. Pe tasi kilomita ia e aluele miliona. Vale miliona ma le tolu tesi ma le 5 miliona. Fie whaai loa atu mai. Whaamama a venga. Whale alupo. E 4 kilomita e mai yuta. Sau mai yuta la awala al main road. E tau lava i tai. Le whale alupo tai. Ole talam le le mo oe. E walua ma le afa kilomita o lawa uman whaata. Alaela iei vaenga i leanga lava. E lea whaina. O le sila tasi ma le afa kilomita le tau i tai beach falles. E ma sanya na whaatia ingai tourists. Ono leanga la awala. E tui fo ia iaisi. Ia waila na o le tasi ama tesi ma le afa kilomita fia moe se awala tae alu whale alu po tai. Tere tu risi. Tere fia o tangata. Ai taua i lava lau whionga oe le la o mua toi awala tai whale alu po mal whalo lava. Alo whaftai, ia ono le mta apu sa sauno i ele sui o whale alupo, ia sauno lau whionga rini, sui i Palemene. Aftai tere lau whionga. A tonu e i te mana tua ele tali ngalua se tasia nu sa fata. Sa ta pena la umma e te ia tsau whai mai ua whai mai kapeneta i le whaia. Ana tue le whapenal ni vai tau. I le tulanga i launga te sia uma pea no whai atu te ele ia sita i ta sia. Au le nganga iai e tātou i loa le tulanga o ta oto ai a seta o awala uma le tātou malo. Aisa e iai le mana onga e launga te sia ai tangata uma. Ia o le ooi le ainga e ala i le whaongai no tātou awala me se wela tinae. La nganga le lau whionga ia o lo tau ta pena ai whainga whaavai tal whaingai pea no whai atu. Ia o le tulanga le tā ua ai
ia le to mai whapitoa. To mai whapitoa. E ele whisiri na sauno aile whiunga ele. Sau whapito i las whareile lana saunanga. Mai tā ua tele lea saunanga so matu whalongolongo. Sauno ai le tulanga whainga whawai. Ai mai se o lea le whainga whawai e mawhai ai ona te pena le lei. Pena le lei. Ma whaatupe umai ia mana onga o le tātou infrastructure. Lau whionga e whaingo whia i o le tati. Ia awani whapokikia e ti na e o le infrastructure. O le tali nā lau whionga. Langa i tele ai na whia i le tūlanga o le pokiki peitai, o le waai mamau o se ngā luenga i te tau o na fō ia nei le whawhi tauli. E le i titi le whawhi tauli o tau ai, o iai nei taimi. Ia, peo le nganga le nāla o whionga, whamawina le nganga tātou kong kalate loko. Mai, tūlanga fōi nālo te tilo iai. E le ngata ia develop le local contracts. Ia le lei tātou kong kalate, a pool of contractors. Ai ia sili ona le leile malo whatinonga ia ngā luenga. Nang whionga whonga whtalai. Ia, o nao mai leile tātou resourcing, ia pēa ono whai atu, mana o miaru toi sila. Ia la ngā tupe tala whengai, whatupe e tātou infrastructure o neima le manai. Ia, ona, i tātou i tūmaro teitas, ia pēa ono whai atu, iu whamawina, telo tāru sanga i tūlanga tau awala. E le tūlanga tau suavai, ia o le asa sauno iai, nisi o sui whai pule. Ai mai se lava, ia i whai pule, nisi o i tūmalo. Wai maunga tolu, whasaleanga tolu, sanganga tolu, whalea lupo, whaleata, palauri lua, ia ma le telo i tūmalo, lo iai manaonga. Sisila ila u whionga, ua ono sutolu tausanga o tātou watia, tātou tutua tasi. Alu fo ilunga le tātou tamau ainga. Peitai, e leo whamalia ina lama, ia le whaatuptupula e o tātou tangata, e ala i basic services nei. Le ala o whionga o le tau mwhai atu ai, le to mai whaapitoa. To mai whaapitoa, la tau te lotea, ma fuafua, ma tapena, tūlanga tala whengai, ina ia tali mai, ia le whaamoe o tātou infrastructure, i le lumanai, whaamawina, ia tārusanga uma le tūlanga tau suavai. E, watu pēa se whataita inga, lau whenga ronta lai. Asia nisio au wala. Lau wala e mo ia, e o pērua, ere atua se lima sifuru tā wali laso. Nai lo le whau atua le wala. E mwhai ana atu whai whalea la vai wan me mo mualea, whai ala vai leto sang, tantanu na ia le lei. E le tau whaataina. A wao le mea tau, e te tau ana whiololo le tūlanga o le tātou payment. Mwhai o lesi tau sanga, watu lesi tanu. Lua tau sanga, watu lesi tanu. Ina ia mafia fia le leita, whatoa whata. Fuafuanga na, se whele tupe. A lai whamalia ina le tele o tātou tungata. Peitai, a ave i tua i tātou kongalate. Leo te lenga, o le whai atoa le awala le te metasi. Le ala le lau whionga, ia, tātia mai, la ngā lue ai, tā ngā luenga, ma le tā penanga tala whengai. E ai nei me tā ngā luenga sa mai o lato finangalo, i mo li awala, ia, ai me se foi, le tūlanga o iai le au nanga le PC, ia inisio a inga wa mu, o a ngai uta, tūlanga tala whengai. Pea ansi sile le, tātou tala whatau le tupe, o na wa iai tupe sosoani, ia e sosoani ai, i tā penanga na. Ai se na au whamatongi ale tūlanga, o iai le tātou IPC. O le tātou install capacity terminal nei service ai le tātou o tunu. Pe ama le fitu sur wha megawati. O le peitai, o le output o le tātou production.
ia po le tise maua mai ina ua ola tatou wafi ona o le tolu sefulu ma le fā me kauati a o le pik ia po le pito i lunga lea o le capacity e mana o mia le tatou atunuu e i le tolu sefulu i le tolu tasi ia me kauati o lona uiga e tasi a le afia e lē ola o pele se vaega o le atunuu o le ogaoga lea laufioga le ala lea e tāua ai le taumafai atu pea lava pea i le tomai faapitoa latou te fuafuaiga tatau faagai oi lea tulaga o tatou infrastructure ia o le aotelega lea laufioga le fonotalai ia le taumafai e talitali atu manaʻuga i tele o tatou tumālō o lo iai foi ia manaʻuga i tulaga o le uafu pei ona iai le faalolotoina ia o tatou isi umu pe ona taua ia pe o le agaga lenā o lenei matagaluega uafu o taulaga e ola i le manaʻuga lenā se mea ia o ki tatou whaasa. palemene Ia, se tūlai mai lau whionga le, mo se malolonga lau whionga sui palemia. Sano lau Whionga le Minsta tai tai ritu atu. a sui palemia i le tūlanga o fuafuanga mo le tātou el tisi. O le mea nā lai o nā ave tātou wafia mai tanu ngā manono e tu i tai fianga. O le tūlanga o le noise level. O le pao wafi i tanu ngā manono. Nā lei ona ave mamao a ko ngā vao. Ia ona tai mai ai lo leo o mori nā. E le aise no fuanga e la tatu. Ona fausia leo tato o tato wafi. Anga i le e mo meo o le afo e le tise mau mai le vai. Na o tato i le lima sfulu. Lima sfulu pesene fai ona faa el tise mai le vai ma le wind power ia fa perfo i ma tato malosi e mau mai le la ona faa o lau lai leo le afi na a o i teimi e fa le tono ia le el tise le on fo aki lo le o filana le sa ola ya fa la so tato moli ua tupu le demand ma ua mo mia e pe le growth o le meu tupu ua vesel tangata na ia insinia na fa ngaluanga e siaki ma maintain left i utai i fianga o le ave senga lana le nei nga o ke ka ko wafinga nga o le meu te talanoa tuai a to e mainta tu wafi le lei tau ona va ai le lei tangata no foi maintain na tu wafi ia ona to tupu mal mele na tupu le wa kiri a fai ngai ka ko i le kisa Malo sa uno lau whionga. Ia. Sei tu atu lewa no ia whale ata tolu, la se me... haftai ia leo se me fia famamlama o i ngaluenga titeli Me fifa mamlama sa uno. au pe se saunonga po le ase fuafuanga al tatou malo le wafu lea le sa le anko afio mai konkaluai o le amata i vai usu leo ha fu fai ngongi le wafu vai tele anga le manga o i vai usu po le ale se latest o le ase kala mai le wafu leo ko silsila mo ka ko vavai fa ke le fa le kongo le ofi ka ko wafu lai kai se aki nga ele o karkong o ka o nga vet fa mo mo ka ko malo le nga ka ia adwe ngol ka mau ai o nga adwe nga ke le so swangi mo ka ko ya ma fa la la Kuna mai lau whionga sui palemia. Ia, olo i eit whaau i la vea mai whasale le anga tolu. Pastai tele lo fiunga Minsta. Te lo mta upusa. O le ale uinga lo fina o se mi fifa sao Ra pe. mo va nga le matu o wal si mafu le sapari. Ia, sao no. Ia na tatia ju o tafa masalo a fa pe se o wale tau sanga ina lo fiunga mal mtanga luenga va vai ai. A ve fa mo mo. O le wal si male po le wal papare sapari.
O te ringa luenga al malo o whai e la wala lea, whalau tele. Ia, la la o toi, tawhi fōre vai mo toi sauton. A inga ngai au tawha mo toi ia whaina la wala o fiong. Mai tau atu nau whanga solo le wala le ilan. Masalo o masinga taluai lea sa ta whea e fōre si ta wale i tunu i le wala lea i. Ina ta tia tu leo, ta whaftai o nau e fufuanga rua mamau tatu malo i. Au wala ngā lue i vai mtu na hapina whaftai. Ai o le tau sanga le nei tu malo ha mole pe aves fa mo mo wala le langa e le ia ma si sora sa vai e sa mai o le tu tane ma le tu il lai tu e le so poia la wala le o te le o tano atu la fa pena o le matu tu malo ia sa vai atua fa pena on na finga solo ai e le wala o tu le ma lo fa fa stai lo finga fa stai Malo fa manatu lo fionga. I vaenga ia, sa no mai lo fionga le sui Palemene. Aftai, ia, ufa mawina le lau whionga, ma le tūlanga iai. Ia, pea o le on tau whai atu. Tono e se teimi se aso. Ia, po se tau sanga whai am whaianga, design locally le tātou ngā luenga na. Ia, pea iai tu mai whapitoa. Le ufa mawina, ia, a wale anga i luma. Watu pe se whataita inga o vaenga ia, e peo inai, i le tua moa. I le tua moa e le vaima le nuu e whea ona pāma. Whamalepe inai le whioanga. Ai mafua mai, ia ona ua, o matana tanu e tangata me e sa, pe sa tau lai mai e le vai. Wata slowly lea na anticipate tai i le sami. Saulola le vai ua, ia walu loi. Ia mwhaale tono le whioanga. Whapena foi o le tua moa e tau susu ingoa moa. Le ema sani o na whaina fo. E mafua mai o tanu. E se veo le tali vai na whai. E le tala whengai. E whai lo le tali vai. Iwa matau na pei e upongi te tonu le vai. O na mahalosi lo le i o le presai. E una e whafo. Tupo e lo le o pe whea. Pe lo winga na ta ua. Aito mai whapitoa. E ai le minister sa mato ngā luelalo. Ia. E umai fol tausanga. O le ia se tono se insinge e fai. E fai umar e pokiki. Leo le winga leo le ngang. Ia, ina ia ta oto mai le whautuanga tal whengai. Mai ai la tau e ia to mai whapitoa. Le ngate il matanga luenga. Ia, ai mai se foi. Ia, i fai unga tal whengai. Ona, o le tūlanga re iai. E unga whianga. Te mau ainga, ai mai se foi. Ia, ia waunanga. Lau whionga i le whongftalai. Ia, o le au te lenga le nā, asi mea upua lea peo na iai. O iai fuwhanga le whainga malo, o le tūlanga o le tātou utilities, tātou swavai, ma le PC, ea mai se foi a tātou whisota inga. O au nanga nei, e le te tau, o na tuunga i lalo, e o na earn mai iai se tātou tupe maua, aisa, o le tātou to mau ainga wha moi runga. Ia o matanga luenga le tolu. Na nganga le nā, ia o la te sila foi. Pea anu tam whai atu teimi o sola. To sila, whainga malo, e le whetuna inga tala whengai. Ina ia mua le wha mua. Mua whioanga foi, ia o lo pongi sā. Ia pea ma le 2 miliona, le tau o le eritisi. E alu, ia i le wha malamala o le tātou tunu, e te tau o le wha malama. A le memo mua, e te tau na ola, tātou whala marusianga. Whae tise. Lau whiunga, ia o leo te lenga le nā. Wha moe o le nemtanga luenga. Ia, se tu atu rewa no te tairu tua ngai. Taua le tau pule sau no ia le sui Palemia le tūlanga o tātou atinae. O le atina e makua sili o ngā lithia i lunga le kamao ai ngā Samoa. O le atina e leo tātou wafu i Vaitele. Ma le wafu i o ia sau. Whawhita auli o sau. O le eise le lava le avas e o mai i tono, e ofi mai i tono. Ia vaa. E le kiki asi me whai nā. Ona whatu am whailo lea o na tala asau.
i vaati tele. Mai o le lumalai le nā o le tū i sifo o sa vai atoa. Whapena fwoi lai i sale longa. Whawhitauri o sale longa. Malosi tele sau o le au. Ma tanu wai whapapau le alawaa. Pawana me tau tele i. He tawan whalo loto taimi uma. A o pia. Makua kelea whale konga tusi le insinia. E le 1970. 72. Na whautua ina il dato malo le taimi le nā. O le wafo lumalai o Samoa mo le atinae. O i vaitele. Po vai usu fōti. O na tei. E le ngate ina le titi. Ai o lo o subject. O lo o safa il mele o malosi o le au. Le alana mo le afa mo le tau sanga. Ke le au le sau lalo. Sau mai atu nui fafo. E ola i mela e whainge. Mo meo si mala e whainge. Le ka o fia i le au. Langa sau lalo sami. O ila i vaitele, po vai usu. E le a fia i tātou le au. O i nāla le lumana i manuia Samoa. Le sa ave o i saina. Pe mwhai no latu whatu pēr. I mai saina o la latu whatu pēr. A te ilo ua tulai mai whawhita auli. Le ian tulai mai le misela ma whamai o COVID. Ua koe kolo ai le maka upu. Ia, so mai mal suia inga malo. Tulangala na al whautua il tatu malo. Koe kuri loa le maka upu lea. O le lumanga il ngā Samoa. O i wafu i elua. Alo whaftai. Ia, lau whionga sui Palemene, whai umai saunoanga, lo matau atua. Si ui o lau saunoanga. Whaftai, atuno lufa mawina. Mawina marangang whaftai. Mō moonga o le te tai o le tuangai. Ia mana nai tu o le tātu mauta. Sa lolo ngalo le whionga le te tai. Sa o i tutonu. Au tau pule le wafula. Ma eo le vai maninoa. Ia, e uma taipei au mulwhanua, e uma tau sanga o le ola, o dredge, o tau ese le noni. Ia e tatia ia se tātou whasoa i sisiasu, pe a ngā i whatino le ngā luenga, ia i se tau sanga. Whasa, o manmatu tal normal company, ele a toru masina, la ke stretch a koa aile, ia i vaitele. Ia lato vati tele, whaingo fia na lato whaia ngalo ka lea. Ia, tau to mai alo whina ngalo, tai ilo i tuangai. Ia, o sei, a si e whono whainga whawai al malo, ia mara whainga malo fo tūlai mai nei. Kai. Ia, sauno mai alo whionga sui Palemene. Ia, mana tu lea le tu heise tala. Au leo nune sau lea. I penan whapinatu. Lau whionga whonga talai. Lea... I whaisia ngānga whawhitai. Tai lau whionga. Nā le Palemene. I le ngā luenga. I le nei vai aso. Mai se foi o whionga i whaipule. Ui sa sau noa. Ia, walawa tāu soe foi. Ia, le nei mta ngā luenga. A wā, le tau ma whai atu. Pamalia ina, le tātou atunu. Ia tinae. Tātou atinae o lau tau ma whai lava. I le se leni, o lo mawhai ona whatino. Peitai, ia, e mawhai ona ngā lue, ia, mauto whonu whawai, so ni atu nisi ngā luenga, i nei e mawhai ona whatino ma le lei. O whiongan whongu te lai, whai usa mātu tala ne whiafi, e ngānga whawhitai. E leo poi le lilo, e le nei pai inga whau. Ma le ngai mai o le ainga o le whatuatua i le tua Samoa tas. Ia whaleo ai le nganga whawhitai. Ia, i le ainga. Lai whawhai. Ma le au lango uma Samoa nei mātunu e mamau. Whawhitai i lau tau lango.
tai atu le whionga le li Palemene le laule le mali toa. I la o tau taulanga te tali. Whaftai alofa, o lea ua tulai le tātou whainga malo. Whaftai atu, ai o le kāpeneta, whionga i whaipule. Ono lātou tapo inga. Tātou a inga i so se matawhale, i samo nei mātunu e mamau. Sunga i whawhengai ngā taulangi mo tau whaletua. Whionga i teitei whono, ma laulau a whono. A inga o mawhtanga teitasi. Ai a tupu mai e mwhalupolu, lo tau no piai. Tau tua mai si o tātou a inga mai ngawhauwhai, whawhitai tele. Mai se lo tātou a inga lango lango, i a inga uo ma rau mea mamai. O e sa awhiwhio mai, a wale wha moe moe o Samoa. Whawhitai te tālo, whawhitai alofa, whawhitai le anga le leifoa. O tali le atua, i la o tau tau tua ai tau marele. Lau whionga, pōwhitalai e fia whawhitai asio mātou tu malo. Whalea lili e sisifo. Fiola la ngafa malalo nofo. Tauanga e se ese e te oe whalea lili. Ale au whainga luenga te tofia le tua, le sua lau sunga le toina whatonu. Lau sunga tuna moso yo sia mal fatua ya Susana. A sunga i prestene matai tayo e kale sia o lo ngā lulue i lo tato i tu malo. Mau tau whaletua. Malo te talo whawhitai tā puai. Wa e manuia ai whaiva o lo tato i tu malo. Apena fwe lau whainga luenga te tofia le tua. Sio nou. Lau sunga le tone wili mal faletua. A lau sunga le te akono whalongo. Mal faletua. Fale taua mal faletua. A lau sunga le tau simtanga luenga. Whawhitai tele. A le loa loa, o le au na le tala le lei lo tātou i tū malo. Mau tau faletua. Whawhitai talo, malo tā puai. Whawhitai talo whamanuia. Mo whamoe moe, au wale sa iringa malo. Pai ei tapa au mainga, whalau polo lo tātou i tū malo. Fio alo whanene, o soli mainga, no whaswafa mau tapau. Alal tairi filufi, taulau neu, man whalu filufinga. Lau to whatalo le mangao, malu lau sona tō, a alpa ia langi satalo. Malu ia te oel tawanga se ese ia whalea lili. A alu tūtua whama, le loto i whalea le manu Samoa, ua whama alo whawhitai. Whawhitai alofa, whawhitai manatuane, i se whatau waa, awa e mauta i ke whau. Tai lau puleto fia ala i lau whiringa. Whawhitai tele. E wina luta le angai mai le taunu unga. O le whamoe moe. Au whalea lili aia o le nuu, le ainga. Ta alo lava tama, au le uso. Whawhitai uso na sa mātou tau wā. Lau tō whasia, a lau tō whātu mana wāo. Ai mai se lau tō whā, tui loma, lans. Whawhitai le whātua toa, whawhitai sa ili mālo, mo si o tātou i tū mālo. Whawhitai le paia o tupu mai o le tātou i tū mālo o lono, e ale no fua swafa. Whalea lilo lo ai tau malele, mai atunu mao. Ele lilo ila lo tung, lau tung ngā luenga alofa. Mo si o tātou i tū mālo. E mai se, lau lango o le wha moe moe o le whaipule. Lau whionga le whongwhitalai, tāru sia, e nei bitua le tū mālo. Wha moe moe, sa whenui au ma le tofi o le whionga, e a whimono mai awa, a safo. O le whongwhitalai, fia whawhitai a inga, wō mai masangi. A ale tāpua inga e ka le sia iso se whata whai taulanga, o lo alo lofa, e tāpua i mai. Sunga le teite whongo le ka le sia, sunga le toina ia e le whatu te sā, ma lo whale tua, whawhitai whautua.
whaafitai whamalosi. Songa whaiwhau pensione ia whatai si manu ma le whalitua. Whaafitai te talo. Songa whaiwhau to ina ia pesta wā ma le whalitua ia inga. Ma lo tāpua. Songa to ina ia si meona. Taefu ma le whalitua ia alofa. Tātou pulenga i sini sifo. Ma lo te talo. Lau sungal tia konto ina. Lau sungal whaiwhau ia nepo. Anai ma le galesia. Ea se tātou au lotu. Peta ia li māma le whalitua. Whaafitai te talo. Ma lo tāpuai. Le ngalo sungal to ina. E auta mua ulu ma le whalitua ia whiula. Le galesia. Ea sa tuala ma le tātou nui whasto. Whaafitai tāpuai te talo. Nai matua fui mo nonu mal tinai au lau i Australia. Whaafitai tāpua. Uso matua whaafine maainga o lo te tālu ma tāpua mai. I tawhai whio le larangi. Whaafitai tele. Whaafitai foai. Whaafitai tāpuai. Whaafitai whaiuso. O le paia inga lo na lua. O le alofa o le atua. I la outou la lango te tālu. Ainga umai sa mo nei ma tutuila. So se tu malo ma so se afioanga ele ngalo la tu tapo inga ai mai se ele anga ia tu fatu tu ile tu sa motas tu tele i alo ai sa tu le lango fa fitai fa ya inga le fa fitai lango fa inga malo ale fionga le la ul le mari toa mo le loto mo le nganga i lau taulanga mo sa moa ono fai ya sio tina ya la tawa ya o lau tapu inga o le fa manatu fai pea ila o inga fa tonu folau al fai fea ya yone ia le fefe ila mi tonu ke riso fa ftai te talo fa ftai fa manuia fa ftai le to lo mal fanau te le fa vivi atu ai tu maule vi inga nei e fa vau mo le tu o le na fa me uma ma lo le no sai ma lo nga lue fa fitai tau tua il tato vala wina lo fiong al fong talai e fa le nga fa fitai lo fiong le li palmia lo fiong al tai al malo lau whionga lau le maritoa. Malo le un sai tinga. Whaafitai le lofa ia Samoa. Ai alo wala wina. I loa nganga whinau. Le nei wa whapale oe le tua. I lo loto mau lalo. Le upo le tusi. A muie anga malu. A wae whai mo lantou. Tofi o le nu. I manuia lau no whainga. Lau whionga le Palemene na valu o Samoa. Whaafitai foi le nei tu malo. E le whaalo alo lau whionga e ala le tofinga. O lou whātua tuanga ina nei tu malo. E la lango i lu whame moe. Mahatou talia ma le loto maulalo. I e tau i manu lau taitainga. Lau whionga mul pola. Pai al kapeneta. Whionga min stala o lango. Manu iau tu whaiva. E le aise mea e whainga tai le atua. Sui mamalo le Palemene. E ala u whionga e le sao whapito. Tai o le tua ngai. E manu iau tu whaiva. Si le whea e le atua. Lo tau alofa tau tua. Le au whainga luenga le malo e fi whapito au ngafa sa matu tala. O tu lava ua na whalanu maa veave. Awa Samoa malona lumanai. Ua wha malo tau tua tenu. Mai lava i le tapenanga o le soifua o ina. Sa e tapena i le whamaoni. Ma e matau i le tua. O le a matanga le na o manuia uma. Patase ima le alofa. A matua i sa tāpuai. Le nāua utou se e manuia. Whasoa atu e le tua.
e te tautua ai mo le manuia o lana fuafanga se tātou atu nu pele o Samoa. Malo sa ili whawhitai tautua. A le upu a Samoa. E mai e au le tauola. E au le whangota. Nā o sa mātou tua lalo. Ma le tautau le mau i le tō whā tautua. I le pa ia o leo whai ngā luenga le malo. E le ai se tūla whono e sili na i lo le wha maoni. E le ai se manuia i so se tangata na i lo le wha maoni. E te wha maoni mea iti. E te pule i mea tele. Ai sea, si la fia e le atua au ngā luenga uma. E le to e whaingo fie o na atoa se wha maoni. Ai sea, whaingo fie mea uma i te mau ainga. Petai, e leo tutusa uma le te mau ainga o tangata. I le whaingo fie o tō whaiwa. Ina nei vai lua ina lo tō alofa ia Samoa. Langona vai lea. O nā o le te talo i le atua. I whamanuia i o tō whaiwa. Na te whamanuia sautua lasi i la o tō tautua. Au le nei e leo pongi sā i le whainga malo mea o lo tutupu. E mai se a fianga tulanga na o iai le tātou whainga malo le paia inga o tuana. Tautua nā le manuia o le tautua. Le ata mai o le tamau a inga i le mawhauwhau o mea lofa le atua. Mo le manuia o ne tangata. Pai mai le whamanatu a Paulo ia Kolose i e tautua mo le atua. O mea umalava tau te whaia ia whaiva ma le loto peisea i ua whaia i le alii ai leo tangata. A wau o autou i loa. E maua autou le manuia mai le alii ma le taui mai a te ia o le tofi lea. A o le ke riso i le whata oto. A wā ua whaia e autou i le tasi o e au pito i titi. O uso nei o a ulava lea o autou whaia iai. Lau whionga le whonga talai o le nau ta inga le nā. Tātou tautua puna wai. Tautua wha maoni i le atua. Alai tiute o tō whiai i tātou. Tautua ia manuia le rumanai o Samoa. Manuia o tō whaiva. Tau i sautua lasia le atua. Lo tō manuia i lo tō soifua tautua. Au whionga le whongatalai ma lo whai o whaiva. Le nei aso. A muli ma le ai se tala e lau whionga. Ma le nei whono. Ma le nei tala o le tupe. Whionga le whongatalai ma le sui whongatalai. Wha ma lo. Wha whitai. Wha manuia le tua i o lu whaiva. Lau whionga e le whai lau tusi le whono. Ma le pai o lau whai ngā luenga. Ma lo tau tua tunu. Wha whitai wha manuia le tua. Palemene o Samoa. I wha penao no tātou whaia i le ami o tonu. Nau i le alofa. Wheo ai. Ma lo tātou o tua. Ma le loto maulalo. Soifua. Ma ia manuia. E manatu o lea ua mai auna e vase le tau whai pe o le upu i lau ele ele o le tua masanga. Sala ia ina so wafula o so ua wawu tuto i aitia o le tau tianga. Upu foi o le atunu a tafe manino le vai mai atu maunga. E mole maa o le alia. O wha malore sa unoa, wha malore sui le ula e ala i le wha mala malamaina ma wha pula nisi o mta upu. Sa mai e le maota, ai mai se ai o lo la tau aveina fo i o mta whaioi, a le fionga i le li Palemene,
e lau afionga i le sui Palemia. E le whaingo fie le pale ma le folau. Ma lo le ono sa i lau afionga. Whamanuia le atua i au tō whinga e maise o le wala awina. A lo whangia e le atua lo so i Fuaretino e maise o la le anganga. O lea ua maea o na tali fuaitau le malo i mata upu sa la ngā e sui sfono. I saunoanga whala wa i tele i tūlanga tau tupe ale malo. Ma le tamao ainga o Samoa. Ma whainga whaavai tau tupe ale malo. Ua wha malo saunoa. Whaafitai lau a fionga sui Palemia. Ma min star kapeneta. Mo le whaamanino ina o mata upu e le ngata mo le silafia e le Palemene. Ai o le whaafonga tapua i mai a Samoa. Whamalo whaafitai. Ua mai au na whaatu le lafo mo le whaitaunga whaalua le tūlafono tau whaofi i le aso ono Oketopa lua afe luas furumalelima. Ma ua whaapea o na whaaluaina o lea o le atu ina atu lori fisili. O le a whaitauina nei le tūlafono tau whaofi o le whaatatauina o tupe lua afe luas furumalelima lua afe luas furumaleono i lona whaitaunga whaalua o e uwhinangalo i aisa unua male ioe au ese le ai ua manu malo le ioe. Stula fono whaatanga ina ele whaatawina onisi o whaingo tupe ma le whaapatunga tupe mtanga lunga tupe ma le teunga tupe le teusima vaenga le malo ma lona wha ngai na whaapatoa ngā lunga whaatino mga lunga whaatino la ite tu ina atu mtanga luenga mo ofisa ngā lunga whaatino tu ina tu isi vaenga ma ngā lunga o whaia vei masui o le malo mo le teusanga whaale tupe whai wina le stols fulu yuni lua filuas fulu ono teusanga whaale tupe lua filuas fulu lima lua filuas fulu ono alololo fio Ngā luenga so ai. Au le ialo atu i leiloilonga au ili ilo tūlafono tau whaofi. O te fia whailo atu, whasaonga la iti ua maea o na whaia i le tala whaatau au tuar tupe. Luafe luas furmalima, luafe luas furmaleono. I le mua ilo nei tūlau se lau luas furmale lua o le lo minga Samoa. Ma le lua, whasaonga e lua, i tūlau se laus furuono o le lo minga Peretania. O loo whailo atu whasaonga i leitu lau e valu o le lo minga Samoa, ma leitu lau e valu o le lo minga Whaperitania o le lipoti al komite o tupe maua ma tupe tutongi. I le tala whaatatau au tu o tupe luafe luas fumalelima, luafe luas fumaleono. O le nā foi watu ina atu i le pepa whao popo ngā luenga, luafe luas fumalelima, luafe luas fumaleono, nu mela tasi. Ma ua mai a tufa ina atu i lunga o au tau lau. Lua. Tulafono tau whaofi o le whaatatauina o tupe luafe luas fumalelima, luafe luas fumaleono, ilo ilonga au ili. Le asanga i atu le fono au mo le ilo ilonga au ili o le tulafono tau whaofi o le whaatatauina o tupe luafe luas fumalelima, luafe luas fumaleono. I le whaanga solonga o le ilo ilonga au ili o le tulafono tau whaofi. E mawhai ona sa unoa whaatepa su Yusufono imta upolo o tūsia i le tala whaatau au tu o tupe maua ma tupe totongi. Ale malo sa moa mo le tausanga whale tupe whai wina i le aso tous fulo iuni, luafe luas furmaleono. Whaapele li poti al komite o tupe maua ma tupe totongi i le tala whaatau au tu o tupe maua ma tupe totongi ale malo. O sa moa mo le tausanga whale tupe e whai wina i le aso tous e fulo iuni. Luafe luas furmaleono. I le pepa al Palemene luafe luas furmalelima, luafe luas furmaleono. Numela tolus furmalelua. Tu sai ma tu la fono tu mau se lau tolus furmalefa. E a mata le iloilonga uli ili o tu la fono tau whaofi ona whamatalanga. Whamatalanga mua. Vai ngā tupe matala whaatatau. Tā ngā luenga. Tupe alu whaatatauina. Whaatoanga mwhai ngā whaiva. A whai tu pe alu whaatawina, luas furmale lua miliona, iwa se lau valus furmale whaafe, iwa se lau valus furu tā la. Au whionga whonga. Ia, sei, tu lai maile. Ia, si le tuarwa ngā tupe lea, lima se lau sfuru wafe lea wawe se maile. Talo le tupe, le sa fofo ina taluai mo le talo mua, o le au, ua se lenga, ele usu iai, le ua, ave se ina polan mafuanga. Sei tu la mera whionga nisa. Nau whionga le whonga whitalai.
o vai ngā tupele o le tatou talo mua o le watu ese. Se toi whatala noa ina le taimi le nei le tūlanga lea o na iain suesuenga man sa ili linga lo whatino ina. Pe te tau na whaawau, ia ele ai, man whaaloalo. Fisiri, po le avea le a whai o tupe alu whatauina luas fuma le 2,000. Lau whionga e. Ia, se tūlai mai lo. Ia le fisiri le whiwhai atu. I le rents and leases le sale longa. E lima a the luasalau iwa suwolo. A le ua suia ne whasuwolo. A the ono salau iwa suwolo. Pempana mo masina whamtalanga. Se tūlai mai lo whionga le. Min staff, aman mura. Se toi tau noa mai ale, te tai le tuangai po ngā pia tonu lea e. La tonu le tūlau le sau no iei lau whionga te li tuangai. Oi salunga. Le tūlau na lima. Tūlau e E ngana Britania. I tūlau e lima ngana Petania lo whionga le min staff. O le tūlanga le sau noa iai o le lisi. O le sao lea. Salonga, I o lea e aton o lea pe fōlinga mai e salonga, rent and lease. Ia, pe o le ofisili, lawa whionga le whonga whetalai, pe o le fesili le te leo le se senga. E li mape lua se lau iwa ono anga il fast food ono afe le taimine nei. Ia, atono lea ele o maua se mafua anga. Le lawa whionga le minista o whato anga. Sano mai lo whionga min staff atua. Ia, whaftai mo le hawanoe na wawhionga. Ia, maa kua le ole o maa ua fo e ringe mkanga ruenga vaenga ne pe o ngasa ngoe na whionga le le kai le kua ngai, sau se kaimi ia o nga. Mai da se kali mangingo mai le mkanga ruenga mana ngā whaloalo la wawhionga. Ufitare. Siri po le avea whai o tupe alu whatauina lus fuma 2 miliona iwa se lau valus fuma le whaafe iwa se lau valus fu ta lam ta la whatau mo le mtanga luenga whatoanga whainga whaiva vaenga le whamtalanga oe fina ngalo eisa no male ioe au ese le ai wa manu malo le ioe pisinisi ala manuia maleipa au whai o tupe alu whatauina luas fuma le tasi miliona whaafe wha se lau fuma le fitu ta la po le avea le ia tulai mai sui O te fia fesili pe ai se a la whionga le. O fono wa be se ina lo se la wa feta la le sa fo ina taluai. O se so swani na malo mo va na to mot. Contribution to the private sector. Lo se la wa feta sa educate a le wa matar tu pele wa le ai. Ta mo mole. Tu le mero whionga min staff. Whionga whonga talai. Ia Ale te tula mai, so swani pasau ina taimi. O le vanga tupe leo mo ngā luenga whawai taimi. Ne peona mai lalo le tanga luenga lea. O le ngā luenga whawai taimi sa amata lia I le MCO. Awela e le official tupe. O le official tupe la le sa ia le voto e mai I le MCO. O le se mafu anga tulanga lea ua leo to iai se ngā luenga le official tupe whai I ngā luenga whawai taimi. O leo wa mai I ai wa whentu langa le selection fitfiri ina o lato e o po kalamelea o e whatino pera official tupe pe o le la whatino fo I le official leo o le MCO se tu le mero whionga le sui parmia Lawa whionga le whonga o ia tu le mero whetalai. whionga le min staff. O swinga le wai ai le taimile nei na watu la I mai malo fo. Ia le tatou vaenga leo le lip. Sa iai lalo le tatou mtanga alwenga o tupe a leo te foi. Le tatou mtanga alwenga le MCO. Nalo Mal whaftai. falo al. Fesiri po le avea le whai o tupe alu whatauina lus fuma le tasi miliona whaafe wha se lau sulfitu ta la matala whatau mo le tala. O le talia mai la ta fasili la whionga. E lo se la wa fe le wa ese mai lalo. Allocation le sa tu le private sector. So swani mo amul mole la plan ma fo.
ona le fesili mai nai tangata ia sa masani mo sosoani ia. Ia, la whaturau, e malo. Sano mai lofi nganista. Fonga fetalai ia o swinga ia o lewa pase atu i le tatou support o le hub. I le paketi lua lima lua ono le administrative support lea. Mal whaaloalo. Siri, po le avea le awhai o tupe alu whatatau ina lua sifuru maritasi miliona, whaafe whase lau sifuru marifitu tā la. Matala whatatau mo le mtanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa ma vaenga o le whamtalanga. O e ufina ngalo iei sau no male ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe. So ta inga ma whamtalanga te konolosi, au whai tupe alu whatatau ina. Se furu ma le tasi miliona iwa se lau fits furu ma le tolu afe, lua se lau ono se furu ta la. Fesili, po le avea le au whai tupe alu whatatau ina se furu ma le tasi miliona, iwa se lau fits furu ma le tolu afe, lua se lau ono se furu ta la. Matala whatatau mo le mtanga luenga fsota inga ma whamtalanga tekonolosi, ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo iei sau no male ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe, a onga manganu, a whai tupe alu whatatauina, se lau tolu sifuru ma le 5 miliona, wha se lau ma le fitu afe, iwa se lau valu sifuru ma le fitu tā la. Fesili. Au whionga zomafon. Ia. Hai. Fesili, sau noi. Te lea le whai titinga tupe lea wa tasi tu sa tasi tesima leono miliona, lea wa ave anga le SQA, sa ave e leono tesima leono miliona. Tau sanga wha tupen tia nei rau pa ui lalo le 5 miliona, tasi tu sa tasi tesima leono miliona le whai titinga. Lona lua. Le tasi le miliona le wa vese atoa mai lava lalo le budget, education budget sector, budget support. E miliona atoa tupe nasa ina, a le wa vese, ia ma le silon tolu. O le fu tu vai atu le vanga tupe ale, e ave meta so ta inga valse lau valsu wafi. I le ofiso a onga, a le ma tawili fa nga ina fuita wai. Wala ma fuanga, ma fa lava. Ia o whionga min start. No, whionga fong fitalai. Ia. Au fasili le tato one government school grant. Whapoponga na wa iai, whamolmole, po le ale fuanga mo le whapoponga wa tulai mai di meseda wafi. Ia, se tulai mai le cabinet. O whionga min start. Tausanga ina tatou fisili e tū mai, e tāua i o le whaailoa mai o tatou output number. E whaingo fia e matou tari atu. O le ale output number le se sau noa ai le o whionga le. Yeah, okay. One common ground. Ia, whanso soan mai le ona le fisili output number le se isu e mai le. Whamomo. O ia. Ia, atono le... O le fisili le one common grant se si tanga le ai le mai suval miliona suvalu tesima li miliona sa o lea lau whionga al whaipule. Ia, na lima se la wafi whapopo le na. Ia, dona winga o lea iai nisi ka ainga o iai le whapoponga le na ma le morsi la fia lau whionga. Fesiri po le avea le awhai o tupe alu whatatauina se lau tolu sifuru ma le whami. Kong talai se sila le lalo le. Il vaenga le o le new fence for Samoa's culture. Nae wa avese le wose lau lima sifuru wafe le se mea. O ia se i fam amai se fam talanga il mafuanga. Io e lau whionga al fonga al fono fa molmole o la ka fisili. E tolu o te fisili ia ale ai a whaina usi ta ua le tia mau. E milionga a koa le kupe lea le education sector budget support. E whata ua lea tutuli a tole tato malo le whaonga. A lea vese a toa miliona ta la. E ngata lea o le vaenga le SQA sa tasi tesi miliona ta la wha ki kiela ko pakeki. A molmole. O tau sila fia le output number po le page le. O whionga le whong fitalai. I tula i atu mo le angang whaloalo no sasani le matu komiti sa ilo iloina. Ia, sau noa mai suir O le miliona le sa noa iele suir whalata toru. Ia, nā ua whaatope ia hol kalame sasani ia tawala mai tato paanga. Le ele po kalame le Australia o le tautai. Ne whan mai lalo le.
po Palemene tatou paanga ia le miliona lea. Malo whaftai. Fasiri po lea avea lea whai o tupe alu whatauina se lau tolu sfu ma le wha miliona wha se lau ma le fitu afe iwa se lau ma le fitu tala. Ma tala whatau mo le mtangaluenga wa onga ma ngā nuu ma vaenga o le whamtalanga. O eo fina ngalo iai sau no ma le ioe. Au ese le ai. Ua manu ma lo le ioe. Tangaluenga o tupe. A whai o tupe alu whatauina. Nā whionga whawhetalai. Ia. Siri atu I le Sau no maitsu. tātou vanga leo government policies initiatives. O leo wa matawatu tu ititia ia le pensini ho leo mo le pamwal pensini al malo. Sa 5 miliona lo pa o 3 miliona po le mafuanga. O siri mo mo le na sino na lua le fanua lea o le position. Ia. E ta ua lava le talia wa iatu. E Sei tu atu le minsta. ai. Ia tu malai mai lo whionga le minsta. Ia, nau fionga le fonga petalai. O le fesili le fionga sui fai pule. Po le ale se senga 5 miliona nga I 12 miliona. Le taimi o le chakom, ia o le asa tele ni paonga ina ia le tatou pausa lea. Ai o le uko e normalize ia le whaatinonga o tatou supplies le taimi ne ia o le au ngatonu le nā wa pau mai 12 miliona. Mal whaaloalo. Nā whawhetalai o silo na lua mole. O le land acquisition le mai I whaatesi ma le 5 miliona a le bracket le ACC o le alaifi ba malama po le whanua whaatau le ACC po le whaatau le malo I lalo lava I le whaasolonga o wafo io o ati na e ma le vahanga ngā o le budget le tanu atuai o le fisiri na le land acquisition ea ma le fisiri munmuri la o le wauto e mai I le lip o le mai I se la wafe ea le tau ma nen fisili o le wa ave o ma tupe fai le lip I lalo le MCO ea le mata watu le se la wafe o le mo le lip I lalo le finance tanga luenga tupe o le ale sa o le la se fa mamalamanga o le atulanga o le ai I le lip o lip wa ave o le MCO Ia, o le avano muli le o le sui mo le mtanga luenga le sau no melo whionga minsta. Ia se tani mo mua tatou whātesi ma le 5 miliona. Ia o tatou funds lea o lewa procure mai o le ACC, I le whanua lea I talane o le tate. Ia o le naunau tainga ma le tapenanga. Ia extend ia I ka paka fo iwa. Le lava ia ka paka le tatou tate, taimi nei, mal whaaloalo. Ai o le... Ia, le sui o whaletatu. Au tūlanga lea tatou lip. Ia, o vaenga ia o lea ua see ia le tatou lipa nga I le MCO. Ia ato no nai vaenga ia o lea o tutoe I le tatou lip program lea ia le taimi nei. Matanga alwenga tupe. Tai. A whionga e, I wasiri tu vanga tupe le 1 miliona. Le ave ngai le Samoa housing and concession. Sa ufa pea ufasi leva le tu avesi tupe. O la tonu mafua anga ua. Wa o leva na e lava le fa foi fa la tonga malo. Alo wa ya tu le la uto ya veli si 1 miliona le fa mun. Ia, fa time fa sili. O nisi o vaenga le na bata wale. Panga malo le nei. Le wa ia ia vaenga tupe mua ia. Ia o tatou vaenga tupe mua le 1 miliona. Ia e anga I lava Samoa housing, ia o leisi 1 miliona, ia e anga I tatou faltupe o ati nai. Ia mo vaenga masani mal whaaloalo. Fesiri po le avea le awhai o tupe alu whatauina se lau tolu sfuma le 2 miliona, valu se lau se funu ma le wha afe. Tolu se lau iwa sfunu ma le 5 ta la matala whatau mo le mtanga luenga o tupe ma vaenga o le whamtalanga. O e fina ngalo eisa uno mari ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Mata upu tau le vai fafo ma fe fata wa inga o fai tupe alu fata wina tolu sfun matasi afe valu se lau ia olo ia ile fau la vea ile sui o lo tofanga Paftai tula ya tu male fadoan o le fafesili fanga solongo o tatu ngadwenga o le o tatu o mai le au ili ringa o metaitasi o mai tawina o le tali fai tau ia le fionga il minista
o le tala o le tupe, o le tala o le tupe al malo, a le ilo ilonga, o le wata atia ia le ripoti al tatou komiti o tupe. Sui o le mauta le nei, e au ili ilina le tala o le tupe. O mai tauina o le etu lai mai nisi o sui o le komiti. Ia e anga tonu amanua o le fesili, ia lau mea. O le tūlanga māsani sa tātou sauai. O le autu laba o le tali i mata upu ia taitasi. O le tātou komiti o tupe. O le saunoanga le kapeneta e saunoa ngai i whainga whawai. Ia pe o le fisiri le i lau fionga. La e lau ngā le tātou komiti lea. Ia, malo whaftai e o le foi mai tau atu o le na sosani mai foi leisi sui o komiti le na tali le fisili. Ia e manatu ia o le alava e sosolo lava e whainga whawai tu sa o le vaianga wo ia le tatou ngā ruenga i le ne ia fiafi ma le nganga whaloaru. Lau fionga le whangtala. Ia sauno. O te mine o te telefono o le komiti. O te le lopo o fio te telefono. Ia, o leo whafonga mai le fionga le telefono o le komiti. I le tūlanga lea, ia, awa lea na maua lea e ngalue mai fo le isi vai ngal komiti le lato komiti peon sauno. Ma le sui o le vai maunga le iai. Ma le anganga whaloalo. Fesili po le avea le whawhai o tupe alu whatawina se lau tolu suma le 2 miliona varu se lau sifurufā afe tolu se lau iwa suma le 5 tala matala whatau mo le matala onga wenga o tupe ma vaenga o le whamtalanga o e finangalo e sauno ma le ioi au ese le ai ua manu malo le ioi mta upu tau le vai fafo ma whatau wa inga au whai tupe alu whatawina tolu suma le tas ia sauno mai le isu Kai, o te fia fesili ia le vanga tupe lea ua ave le pulenga le o loa au ina tu fafo o lea wa ese fo i le mtanga luenga sa i mo lalo a le ua mai i lalo le mtanga luenga le o peo le ua wakul funding le tupe allocation mai lalo le MFET mua po o yese tu la fono e an le mtanga luenga fo un fatu a e pe e shaal ma fo anga ua to e tu mai i lalo le fa malu le o le Foreign Affairs ma fa la ia Latu natu le tali le malo. Ia, lau fionga le fonga fetalai. Ia, o le swinga o le whainga malo malfitu na inga. O le au fitu na i mai ai ia le Tato Export Authority. I lalo le Ministry of Foreign Affairs. E pe e ta oto le lei tu langa le trade. Pe o le vaenga le na ua iai tonu le vaenga tupe le al Tato Export Authority. Al whaaloalo. Ia. E ua vanolo na lua lau fionga. Ia, o lua vanolo ma ua mai lisi vaenga tāgol fasili. Po ua fai se tū la fono. E se tū la fono e operate taili mtanga luenga nei langa tāgol tele vaenga lea. E ua sala ngā mua. A lea ua te vai futu a mai lea ngā tupe. A lea mātou tele mautinoa. Po ua fai se tū la fono. Se legislation e operate taili ma admin style le mtanga luenga fau. Ia, sauna mai lau fionga. Ia. Whaftai lau fionga le fonga fitalai. Wa leva o na fono le komiti le al Tato Export Authority. Ma o lo o ngā lua ina fo i mo le whataati o ta ialam whaing whaavai. E manatu ia o tū la fono e sau mulmuli pe a taatia tato ta ialama whaing whaavai. O ia, o lea wai el Tato Samoa Export Authority Act, lua o lua wha. Ia, mal whaaloalo. Fesili po le avea lea whai tupe alu whatauina tolus fulmartasi miliona valu se lau valus fulmartasi afe fit se lau ma le valu tala matala whatau mo le mtanga luenga o ta upu tau le vai fafo ma fe whatau wa inga ma vaenga o le whamtalanga o e ufina ngalo iai sau no mali ioe au ese lele ai ua manu malo le ioe so ifua malo loina au whai tupe alu whatatauina se lau fit se fulu ia o lo utula i mai afsina tu tula i mai fale atasi moli sina tu le numela fitu lima mal fitu ono fitu lima le fa pe se la ulos fu wafe
Lima se lau lea wa ave ese mai le polokalame whaalau loa o le puipuinga soa vai tau mafa ma le tumalau tele. Ia ma le fitu ono le whapeo ave ese le vai ngā tupe mo tui puipui tasi miliona ma le iwa sifuru afe. Ia pe se mafuanga wa ta ua wa ave se nai pe mo mia e mo se fu malaloni ma le whaulang. Au whionga le whonga whono. Ia, se tūlai maile. O te whiawsili atu output 11, sutas. O le mtata aua tele le vaianga lea, la output lea, o nanga ia, whale mai tele le mtotua. A leo mata wina, lua te se miliona, le vaianga tupe e wafaa iti ai. O se vaianga tupe tele. Ma suru iwa afe, kui te alua suru afe sai ai. Lea ua sau ilalo suru fitu, te se miliona. O se sili la lea, o no le tatu te le maamlama o mai tūlanga o iei whale mai nei taimi. A le te lewa ngā tupe leo whaititia im tō tua. Lona lua. Whaitala vai lisi vaianga lea pitu sili on tātou polonga ni vai tau. A le hoi mata wina. O nā hoi whaititinga o lato tala tupe. Po le ale mafuanga. Al whala lava. Ia. Tu atu le malo. Tu sa yo whawila velu. Se whailo mai al budget item no whionga. Output 11. No whionga minsta. Clinical, Ia, ato no le whafsili le tato clinical. O sao lea? Ia. Ato no le o lea e iei le drop. O ngai ono sfultolu i a position. O laua transfer isi outputs. Malfalo alo. Siri, pore a vea whai tupe alu whatawina se lau fits fulu miliona, ono se lau fits fulu mali lima afe, wha se lau se fulu mali wha. Matala whatau le mtanga luenga le soi fua malolo ina ma vaenga le wha mtalanga. O eo fina ngalo e sao no mali ioe. Au ese lele ai. Ua manu malole ioe. O fea tonu le mele. Lea e miliona lea sa iai tausanga taluai a walei ma se mea o iai. Supplyinga i o tātou vaccines ma le Aso Lua o le tātou drinking water quality. Lea iai le se lau wasfulu a fe lima se lau e tausanga taluai. Na le fu le se mea. O le soi fua malolo ina le tsau no e. Soi fua malolo ina. Ia a le ua umala luatu silua mai vo le. Le tau tua o penga tu lai mai lau whionga tai o le tuangai. Whamsinonga. E tau tele lau whionga mei. Ia. E a fia ai le soi fua tatu tangata. Ia. Ai whamaru atu o le i lau whionga o le vaenga le o le tua wanoa tua le taimi tango fia o tōli poti. A le fsili le ua umana a mai le tali o le fsili le whongfitalai. Whamsinonga mpulenga tau whamsinonga. A whai tu pe alu whatauina. Ia o lo tula i mai le whaula ve le vaenga le. Pe o le matau atu le whale whamasino le whaisawai i le pe e le o yeise se tupe o toe whaanganga pe na le 5 miliona le sa ye. A le la wha moe whatau nu whale whamasino po le asi tūlanga o ye. Ia. Tari mai malo. O la foi le... Tem whamal mole. Whain tau mai fsoswani mai le e tūlau po le output. Sfulua. Le tūlau e iwa lima li. Au whionga ni mista. Whionga le whongwhitalai. Mo sa wanoa. Ia, sau noa mai le. Whaftai mo le wanoa. Olo i tutono li poti le mātou komiti le. Ia, sau noa mai. Wenga tupe lea. Ia, a o le tali mai le mtanga le wenga. La ua whaamatu atu i lalo le special account. E tāli aila matalia o le poloketi le i le ofisa whaamsinonga sa le longa. E sa o le whaamsili sa ilwa ngā tupe le tausanga whal tupe taluai.
ia la lu fa se e atu le special account se Italia ia vanga mo mole o konkarwate ia me se foile ia vanga e ona tapena mo mo ploketi le lo fio Whaftai, whamnino le vaenga lea. Fesili, pore a vea lau whai o tupe alu whatauina, luas fur miliona, valu se lau fits fur mali fitu afe. Ma le tolu tā la, ma tala whatau mo le mtanga luenga whamasinonga, pūlenga tau whamasinonga, ma vaenga o le whamatalanga, o eo whinangalo e isa no mali ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Puna oa whale nātura ma le sio sio manga, au whai tupe alu whatauina. Au whionga. Ia, se tūlai mai whale atu tolu le ai. Aftai, mua, ha mole lava le taui lea mo le energy crisis compensation. Taui hole le tolu te si mat 5 milion. I hia fsili ne suipe whawhea on whasoa. A lea hoi mea ang vai tangata. Lona lua. O le tau singa mar whamai na o tato whale le tā ua. Fitu se lau afe tupe sa iai taluai. A lea ua pa umai lalo le tolu se lau mo tupu afe. Sili ea tolu se lau afe tupe o whaititia. O te whia mamlama po lea me o te lea ei le nei whaititinga. Ia a lea te le tu nei vaianga sa launga ai i tā ua o nei whale. Kauna tolu. O lau put foa, e miliona se tupe lea whaanganga e maua mai. Me o pe mika i al ka inga al kako wama kua. O te tau ona tiltilam o le te whia mamlama. Pe whawhewhea ona ave pe mika i e pe fia pe mika al kausanga. I ka inga al wama kua leo tātou, o taunu whaitete. Ia, malwhala lava. Ia, tua tule. Nau whionga le whonga whitalai, o tātou public toilet maintenance and cleaning, ia o leo wa iai le pau, ona o leo transfer le vaenga le operating. Lona lua, o tātou energy crisis compensation, e tolu tesi mana family ona. Your compensation lea na afia ai ia tātou household ma pisinisi. Le taimi o tātou power outage man whaaloalo. Fesili, pore a vea leo whai o tupe alu whatauina, tolus fun marifitu miliona, lua se lau valus fun maritolu afe. Lua se lau fas fun maleono tala. Ma tala whatau mo le mtanga luenga puna oa whale nātura, ma le sio sio manga. Ma vaenga o le whamtalanga, o eo whinangalo eisa ono ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Leo ngā luenga tau whale pui ma le toe fuatainga. Au whai tupe alu whatauina, ono sifun maritolu miliona, ia, sei tūlai mai lea whale ata lea, tūlai mai mo. Aftai. O le tō nginga leo, sa 2 miliona leo, pa u ialo miliona. Ia mo se wha manga o lea, pa u tele, nuna lua. O lea lava le, tūlanga le tato fo mai whapitoho lea mai whafo mo le, tau tonga o mai, o fwoi o tāta mai liul pathologist. Ia, le ua, e tu iai le si vanga tupe tele lea, lea sa tala mai o, ia vaenga man whala lava. Le avano le fionga te tau. O le vanga tupe le Interpol. Leo ua si ilunga le selau ono whaafe. E mwhai ana maisin whamatalanga e le mafuanga si. Ia, tari mali malu. O le ale budget item le lau whionga te ita i le tuangai. O le budget item e lai, po le page. Ia, sfutasi lau fionga le minsta. Sutasi. O anga i lau fasiri a anga i tātou operating expense lau whionga. I tu lau se lau suru ono ngana whapertani. Oi se lau ono suka. Lau whionga i le whangwhtarai pe whaingwhisoani. Ia, sau no mai lau whionga te teifono. A maruru atu o le taletu le fasiri le pau i lalo le tupe whaalu i tongi ngā leo mai le 2 miliona i le miliona. Sa 2 miliona o no tāpenanga o tongi ngā le paitainu o le whono o le tātou kiuka. O le vaenga tupe le pathologist. Le ie le lua se lau msulu afe. Ia o la sa iei se fufuanga le mtanga luenga. E whasa launga luenga. Le la whaatali lava se qualified pathologist. Wow, ngā luenga ie e whaina whaisos fo mai. Ai o te minei, o lae iei
pathologist mai fiti. E whai masau e whaatino susuenga ia. I te mea vanuai, mai whaelo tel. Siri, po le avela whai tu... Ia, sei... Interpol. Ia, la voi li tu lau fionga. Whapetano. Ia. Ole tu lau sultas i whapetania meia ele tau ana mātou. Ona mātou ta utua. O nātou te sirafia, o le pati te utau. Ato committee se so ni mai le vaenga le o le rent and lease le Interpol. O le pe wa o fa teleina mai le iwa sufa fe anga se la wono sufa fe. Ia. Ia sa no mai le telefono ko soni atu le taupulea. Ia le unai outstanding arrears o le o le tato membership le taupulea le Interpol. E se whamawina le komiti te mi whatatanu ma tanga luenga leo. Ma whaarol te lava. Siri, po le avela whai tupe alu whatawina ono sfuma le tolu miliona, ono se lau tolu sfuma le lima afe. Valu se lau fit sfuma le tasi ta la matala whatau mo le mtanga luenga leo. Ngā luenga tau whale pui pui mo le toe fuata inga. Ma vaenga o le whamtalanga. O e ufina ngalo e isa uno ma le ioe. Au ese le ai. Ua manu malo le ioe. Palemene ma le kapeneta. Au whai tupe alu whatawina. Ia, o tulai mai a. Sutei tau le tu. Lalo me o transactions on behalf of the state. Tu lau se lau no lima. So ni tuai. Mai le lima suru wafeta la mole. Atoa Samoa, fono atoa Samoa. Siri atu le tulanga lea. Na leo tatu te atu te ese mai le. Taga renga le vai fafu. Wai ala hui wai. Ala hui a mai le luse lau wafe mo le fono lea. O lea le se nga o wanga tupe nei. E se luse lau wafe lea le fono atoa Samoa meeting. I lalo le paketi le foreign affairs. Ala hui a mai ma le lima suru wafe le. Fono lava le tasi atoa Samoa meeting. Lalo le official palbia. Siri atu po lea le mafuanga. Ia, se tula mero fonus. Ia, au fionga le fonga fetalai. Ia, le lopo se lima sfuru afe lea e fuafua moni me alofa. Ia, mo le atoa Samoa. Malfaloa. Ia, Palemene mal kapeneta o whai tupe alu what. Tula mai lau. Ilea, Ia, sau noma. tau tele lalo le Samoa returnees. Charitable Trust, page 126. Leas fitsuluafe. Lea ua sitia se la wafe. La tauia au te manat ai o la tauia o te ngata soltu la fono. E atunu i fafo ma o te fafo i mai i Samoa nei. Ma kiri ai o ngakere soltu la fono i Samoa nei. Se ia mai sfamtalanga i le tulanga o le se la wafe lea po o to fia le au fai. O la tauia wa iai tutolu o le trust nei. Tula mero fonga minsta. Ia, atono si tanga le atoru sfuru wafe malfitu sfuru wafe. Le mawai se la wafe. Ia, o se fautuanga na au mai le kapeneta le iai si tanga le wa o mawai le fa inga se la wafe. Malfalol. Siri, po le avea la whai tupe. O te fia mamlama pe o ko fia la fai. O la tone sol tu la fono o fa fo i mai Samoa. O lo ye pe ne temi ne rea wel fix su la fele. La whai o la tau. O fionga le. Ia, tula mai lo fionga te telefono komiti. Tula mai lo fionga te telefono komiti. Ia, whamalo lua tu i le fionga te telefono e le fisilingi e komiti pe o tofia le au whai. O e o lo leo returnees o le sitanga o le mafuanga o le saule tato malo i le board o lo yesu i le malo o ye fo sui private sector i o se o le saule tato malo so soani i ngalue ina i le board wanga luenga fatino i le mtau pule mal falo te lava Sili, po le avea la whai tupe alu whatawina se furu ma le tasi miliona tol se lau fits furu ma le iwa afe. Fits se lau luas furu ma le tolu tala, ma tala whatau mo le mtanga luenga le Palemene ma le kapeneta,
ma vaenga le whamtalanga o eo finangalo iai sauno male ioe. Au ese lele ai. Ua manu malole ioe. Tiute. Au whae tu pe alu whatawina iwa miliona malu se lau sifuru marfitu afe lua se lau wha sifuru martolu. O lo tula imai le fisili. O se matawina lau fionga ua tere output sia ua ese mai lalo. Ma tol taim sa tu whatas. Ia sa iei i lalo le. Tanga le ngai le lau to avese le tiute. Avese ia le revenue. Ia pe le ave uma ia vaanga ia i lalo le revenue. A o output ta ua nei fa lima sutasi marsulua. O mea kau audit investigation, o mea kau whainga whawai, o mea kau loia, ia IT, tunanga pina, ala fesili la. Pe koe whatum, pe toi eini vaanga whapea i lalo le vaanga le tiute. E toi whatuina eini vaanga le division sia. I lalo le vaanga i le tiute. Ona leo pe falling off avese mo my positions avese mai matangata transfer i lalo le revenue alela o le intangata fa ngalwenga le ni ava noa i lalo customs le terminate ma fala lava ya lo fionga ya lo tula mai lo fionga te fono committee sa no mai lo fionga i le fontalai ia o le vaenga le output sai e termina na tasil mtanga lwenga o lala o vai lava output te tarfia lava mo le mtanga lwenga o tupe maua ma output se tarfia ngai lava ma tanga wengo tiute ma falo te lava Fasili po le avea le fai tu pe alu fatawina iwa miliona valu se lau se funu ma le fitu afe lua se lau fas funu ma le toru tala matala fatau mo le mtanga ia sauno mai lau Fasili atu i vanga tu pe ia sau i lalo page 142 revenue to the state ia on sa waile lalo sa ono sa lau fixu ono miliona e le tausanga lea na tenei a o lea e sa lalo le domestic funding e le se mea se ia mai sina se vanga nala lalo le non-tax revenue o lo iei le vaenga e faselau valsuru faselau valu miliona se ia mai na sina whamtalanga. Ia. Tuatu, ia, o lo tula mai le fionga te telefono committee. Sauno mai. lo fionga i le fontalai o lon se lau fitsfulu ono miliona fitse lau toso tasi afe valu se lau sfulu valu tala i le vaitaimi au tasi le mtanga luenga o te mila nei o le fase lau valu miliona valu se lau fisu tolu afe fase lau valu tolu afe tala o le tupelea o le fuafuaina e koleti e mtanga luenga o tiute a o le difference o na estimate e collecti a oina e mtanga luenga o tupe maua ma falo lap Fasili po le avea le fai tupe alu fatawina iwa miliona valu se lau se fulu ma le fitu afe lua se lau fas fumaritoru tala matala fatau mo le mtanga luenga tupe ma vaenga o le famtalanga o e finangalo iai sauno ma le ioe au ese lele ai ua manu malole ioe tina mata mai tai a tina nuu mafioanga ma so tai a fai ma tupe alu fatawina se lau ma le fitu miliona se lau ono sfur ma le fitu afe valu se lau lua sfur ma le iwa tala o lo tula i mai le fau lave ia le lava lo fionga o e tu lau se lau lima fa fai le ina ia o le whanau laiti le mai early childhood development le sa whao ngā ina i le lua se lau lima sfuru afe a le wana se tupe mo le nei tausanga wha tupe la sa valia po le ale se tala e wha mamala mai le vaenga o le toe e se wha tawa ino nei whanau laiti ia ia se tu atu committee mari palo tu no mai lau fionga ni stau lau lima lima ia lau fionga le fong fetalai ia ole ile yo lo pata wa la balta to early childhood lau fionga ai ole lua se lau lima sulu afelea ia e pe relate le kako ile fono sa fatino ina ile lua olua palu olua lima mal falo
Sili po le avea le fa tu pe alu fatawina Le vaenga le Sono in mai. the District and Community Development Program. Tasi le malima. Le sa 5 miliona. Le ua iwa sultasi tes malvalu miliona. Se ito e o mai po le atonu le mele la ngai. Ia, whaftai lau whio pe taitai. ya Pe ona maua o le 1.8 nga le tasi tes malvalu miliona na watu paketi le tausanga whaltupen nei. Ia tasi miliona le na watu tasi le tausanga watuanai. Ai e le miliona o le si tu maro le whatanuinga malwharoala. Sili po le avea le fa tu pe alu fatawina se lau ma le fitu miliona se lau onus fu fitu afe valu se lau lus fu maliva tala matala fa tau mo le tanga luengo tina mata mai tai ya tina onu manga so tai ma va enga o fam talanga o e fina ngalo e sa no male yoi au ese lele ai ua manu malole yoi ngaluenga fela wa inga matinga ese au fa yo tu pe alu fatawina lima sefulu ma le valu miliona lua se lau sefulu tala lima se lau lua sefulu afe lima se lau sefulu ma le lua tala o lo tula i mai le fisili Sai, whainga whawai al malole ala ufionga mai nga se lau fitu lima. Pea se singa ma o le puma mai la whai ma la vai. O le ua vese uma atoa vai ngā tupe ia. Nono winga la o le ale toi whaia ia ngā ruenga pea. Po le ane mafuanga e tāu o tele. Mea ia wa se singa ia ma inspection si e mea nei. Le ane mafuanga wa vese ai, dona lua. Wha tupe ina le o le tupele ave miliona ngal mla valele ile se me fenga luenga po me fa tau mai tupe fo le ale ape space de va ngale miliona le pa ya ma fa lava ya tu watu le vanoi committee ya sa no mai lo fionga te telefono o committee Lo fionga ile Fonotaga fisile toa ile tasi miliona le refer ia ile le ave sa mo e porta forte sa olea va mulmulla ia o le toi whaleia i o ngaruenga whaatino, especially mo i tū tau safety ma security, la vei ma security cameras ma mai tūna, mai whaaro te lava. Fisili ya o lo wa no mudi ya le ori o fisili na o mafuanga na lo fionga e le utalia mai le vanga ta ua le division vanga tupe atole o vese ya se singa po e se an mafuanga ma le sira va nga le le tfie lo pe sia ua to avel tupe le mla valele o le e ala to tupe le pe o le wa lu le fioli security mtu lang wa pena wa e ale to foding ma to fa tupe to le malo e va nga tele le ma fa lava ya tu le mai lo fionga mista O le tūlanga lava leo tātou sanitation inspection. O water sector provision i o leo transfer o mai le implementation output. I lalo le operation. Malwha lalo. Sili, po le avea le fai tu pe alu fatawina, 5 ma le valu miliona, lua se fulu afe, 5 se lau sfulu lua tala, matala fatau mo le mtanga ngaluenga fila ua inga matina ese. Ma vaenga o le famtalanga, o eo finangalo iai sau no mele ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe, loia sili, au fai tu pe alu fatawina, 5 miliona valu se lau fulu afe, tol se lau tol sfulu tala. Sili, po le avea le fai tu pe alu fatawina, 5 miliona, valu se lau fulu afe, tol se lau tol sfulu tala, matala fatau mo le official loia sili, ma vaenga o le famtalanga, o eo finangalo iai sau no mele ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe, pule masue tu sili au fai o tu pe alu fatawina, 5 miliona, tol se lau fulu ma le iwa afe, iwa se lau fulu ma le 5 tala, fasili. Po le avea le fai o tu pe alu fatawina, 5 miliona, tol se lau fulu ma le iwa afe, iwa se lau fulu ma le 5 tala, matala fatau mo le ofisa o le pule, masue tusi au, ma vaenga o le famtalanga. O eo finangalo iai sau noa male ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Komisi o whainga palota, au whai o tupe alu fatawina, 3 miliona, iwa se lau ma le fitu afe, ma le ono se fulu tala. Fisili, po
Po le avea le awhai tupe alu whatawina 3 miliona iwa se lau ma le fitu afe ma le ono sfurtala ma tala whatau mo le official commissioner o whainga palota ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo iai sauno marioe au ese lele ai ua manu malo le ioe. Whai lau tusi o le fono au whai tu la fono a whai tupe alu whatawina iwa miliona se lau fitu fumatas. Ia, olo ia fisili sauno mai. Ia, lea le fisili atu ai lau fionga le fonga fitalai. I tato wanga tupe ia alu komiti. Po o la vea inga malauni o kako komiti. Ia, me whara lama. Ia, po o la vea i malauni o komiti. Ia, tulai mai le komiti ma le alauni o komiti wha Palemene. Masalo le sao leo le. Ia. Tura mele fionga le teitei whono komiti. Ia, lau fionga i le whomftalai, olo i lalo i le civil list le whasela wafe. Le i le pei al tato edo i le Legislative Assembly au le tonu le civil list. Lo fionga. Siri, por a avea la whai tupe alu whatawina iwa miliona se lau fits fun martasi afe tol se lau fits fun mole ono tala. Ma tala whatau mo le official whai lau tusi o le fono au whai tu la fono. Ma vaenga o le whaamtalanga. O eo finangalo iai sau no mali ioe au ese lele ai ua manu malo le ioe. Komisino sulfa inga au whai tupe alu whatawina tasi le miliona valu se lau fits furuafe, 5 se lau valu se furu male tolu ta la. Sili, po le a avea le au whai tupe alu whatawina, tasi le miliona, valu se lau fits furuafe, 5 se lau valu se furu male tolu ta la. Ma tala whatatau mo le official komisino sulfa inga ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo iai sau no mai le ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Komisi o le au whainga luenga o ngā luenga le malo. A whai tupe alu whatawina se furu male ono miliona iwa se lau lua se furu male ono afe wha se lau iwa se furu male toru ta la fisili. Po le a avea le au whai tupe alu whatawina se furu male ono miliona iwa se lau lua se furu male ono afe wha se lau iwa se furu male toru ta la matala whatau mo komisi o le au whainga luenga o ngā luenga le malo ma vaenga o le whamtalanga o eo finangalo iai sau no male ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Fwai numela wha maumawina, au whai tupe alu whatawina, 1 miliona, fitu se lau iwa se furu male 5 afe, 5 se lau 1 se furu male fitu ta la, fesili. Po le a avea le au whai tupe alu whatawina, 1 miliona, fitu se lau iwa se furu male 5 afe, 5 se lau 1 se furu male fitu ta la. Ma tala whatatau mo le official fwai numela wha maumawina ma vaenga o le whamtalanga o eo finangalo iai sau no male ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Ngā luenga tau ala manuia ma tina e al malo, au whai o tupe alu whatawina, 2 miliona, iwa se lau 5 se furu male lua afe, wha se lau lua se furu male tasi ta la, fisili. O le a avea le au whai o tupe alu whatawina, 2 miliona, iwa se lau 5 se furu male lua afe, wha se lau lua se furu male tasi ta la. Ma tala whatatau mo le mta ngā luenga, o ngā luenga tau ala manuia ma tina e o le malo, ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo ei sau no male ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Ta alonga malanga oa mo le fia o tangata, au whai o tupe alu whatatawina, se furu male tasi miliona se lau ono se furu afe, ono se lau ia o lo tulai ono se lau ono se furu male valu ta la o lo tulai mali fisiri. Ole lua se lau afe lea sa tu ese mo le Friendship Park. Le hole i tu o le wa vese. Ai matawina mo mia tele tu pe po felo wa vie. Ona mo mia tele tu pe le maintain ai le. Il tato paka le Friendship Park le. Po la mo vese ai. Pardon. Ya fio mo fo vitolai. Ia o lo tulai mai foi ma le fisili le. Ia sau no ia lo fianga. O le fisili fi mala mai o le
Vai ngā tupe nai whanganga Sports Development Fund. Ngai soi foi lalo ma le Friendship Park. Sa lua tesi ma le 5 miliona sa whaaluina i le tausanga wha tupe o tonai. E ala onsi inunga le onga milionga. Papsili atu po le alma foanga le ale me whaonga inwa ngā tupe lea. Ia te watu le tula i mai le te fono le komiti se. Sao mai? Ia, lo fionga talai fi sonia tu. Tali sili leo le lo se la wafe sa e Friendship Park. Sa whaanganga e Friendship Park bole tau sanfa tupe luo ua whaluo lima. O nā ua feature i tonu le output 6 i le tau sanfa tupe nei. O si tanga ma le lua tesi ma le 5 miliona i le 1 miliona. O se tasi le vaenga o le anamatau o le vaenga whauwhai o le uwhatino tau sanfa tupe nei o le 1 miliona allocate i sports development tau sanfa taitasi ma whalo te lava. Sili, po le avea la whai o tupe alu whatauina se furu ma le tasi miliona, se lau ono se furu afe ono, se lau ono se furu ma le valu tā la. Ma tala whatau mo le mtanga luenga o tā longa malanga oa mo le fia o tangata, ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo e sa ono mele ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Komisi o le toe fuata inga o tula fono a Samoa, au whai o tupe alu whatauina, tasi le miliona 5 se lau malefitu afe 5 se lau valu se fulu malefitu tā la fesili po le a avea le au whai tupe alu whatauina tasi le miliona 5 se lau malefitu afe 5 se lau valu se fulu malefitu tā la ma tala whatau mo le komisi o toe fuataina o tula fono a Samoa ma vaenga o le whamtalanga o eo finangalo iai sau no male ioe au ese i lele ai ua manu malo le ioe Fanua mafuanga fanua au whai o tupe alu whatatawina se fulu ma le tolu miliona 5 se lau ma le iwa afe fa se lau iwa se fulu ma le tasi tā la fesili o le avea ia o lo iele e o nana fia malamlama lava po o fea lea ua ave iai ma ngā tupe ia ma komiti ia le komisi o lea o fanua whaadanga nuu ia ma le komisi ma le pule whaamau o fanua le sai va ngā tupe ia lua se lau sulono afe ma leono sulono afe po ona mea ua le toe ia komisi pe e se alma fuanga a mole ia fuanga fanua komisi o fuanga fanua le ano liule o le fasili Ia, olo tula i mai le whionga te teifono le komiti. Ia, lau whionga te whonga talai, ia whiwhsoni atu le taupule, o lau i lalo le output 5. Lau tu whatasi le output 5. Mai wharau te lau. Fisili, po le avea le whai o tupe alu whatauina, sifuru ma le tolu miliona, 5 se lau ma le iwa afe, 4 se lau iwa sifuru ma le tasi tā la. Ma tala whatau mo le mtanga luenga o whanua, ma fuanga whanua. Ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo eisa ono ma le ioe. Au ese lele ai ua manu malo le ioe tupe maua au whai tupe alu whatauina iwa miliona se lau tolu se fulu maleono afe fa se lau se fulu maleono tā la fesili ia olo tula i mai le whale ata tolu mo le fisili ia ona o lea o tatou wawai atu i tupe ia ua fuafuaina e maua mai ia au te leo mautino wa lea ua fōringa mai o whataunu isi vaenga o le navatau a leo whataunu ina isi vaenga pe afsiri atu a leo tatou te iloa e te le ia vaenga ia la whaititi ai ia la fonga o le voi la sifi lunga le threshold ma le suli mafe lusu afe o tongi maulalo e le to ise tongi ia le se la fonga tu sa noa la fonga nenga te lea o corporate taxes ia ma isi business tax le la kausau pa uma ilalo ma o vai ngā tupe tele i o le ke le kupel malo i la fonga e whawhea la po le ala fufuanga o iai whionga tai te whano ia olo tia e mai lau whionga le ministasa ono wa teimi nei ere e se swinga laua matanga ngā lua i tu la fono mai mua na wha le tu la fono ma wha sao le lei i ona whita whailo swinga i e mai tele tono lua whilu ono lua whilu fita e ama tai le vai ngā pio nei e whala ulo e nā watau ma le whala lava
Fesili po le avea le au fai o tupe alu whaatauina iwa miliona se lau tolu sifuru ma leono afe, fa se lau sifuru ma leono tala, ma tala whaatau mo le mtanga wengo tupe maua, ma vaenga o le whaamtalanga. E o finangalo iai sao no ma le ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Au fa inga o tupe alu au whaatauina lu afe lua sifuru ma le lima, lu afe lua sifuru ma leono. Iwa se lau lua sifuru ma le tasi miliona, lua se lau lima se fulu ma le tasi afe, lima se lau lima se fulu ma le tolu. Fesili, po le avea le au fai o tupe alu, au whaatauina, iwa se lau lua se fulu ma le tasi miliona, lua se lau lima se fulu ma le tasi afe, lima se lau lima se fulu ma le tolu tala, ma vaenga o le whaamtalanga, o eo finangalo e isa o no ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Fesili, po le avea le whaamtalanga ma vaenga o le tulafono, o e u finangalo iai sao noa mai le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi upulua, whaamatu watu ma le whaatatawina o le iwa se lau lua se furu ma le tasi miliona, lua se lau lima se furu ma le tasi afe, lima se lau lima se furu ma le toru tala, mai le whaaputu ngā tupe le matanga luenga o tupe. Fesili, po le a avea le foi upulua ma vaenga o le tulafono o eo finangalo iai sau noa mai le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi uputolu, whaamatu watu ma le whaatatawina o le lua se lau lima se fulu wafe, mai le teu ngā tupe le tausi ma vaenga ale malo. Fesili, po le a avea le foi uputolu ma vaenga o le tulafono, o eo finangalo iai sau no mai le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi upu wha matu watu ma le whaatatawina o le lua se furu ma le fitu miliona. Ono se lau toru se furu ma le fitu afe. Lima se lau wha se furu ma le fitu tala, mai le whaaputu ngā tupe ale matanga luenga o tupe. Fesili, po le a avea le foi upu wha ma vaenga o le tulafono o eo finangalo iai sao noma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi upu mua ma le ingoa, foi upu mua. Ingoa pupu ma le amatanga, tulafono le whaatatawina o tupe lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono. Fesili, po le a avea le foi upu mua ma le ingoa, ma vaenga o le tulafono o e finangalo iai sao no male ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. E whaasila atu o whaanga solo nei le tulafono tau whaofi, o le whaatatawina o tupe lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono. E au noa ma se teu teunga. Tolu, tulafono tau whaofi o le whaatatawina o tupe lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono, fai taunga whaatoru. Tulai mai lau fionga le minsta o tupe. Lau fionga i le fonga fetalai. O te whaatu le lafo. Ina ia fai tauina nei le tu la fono tau whaofi. O le whaatauina o tupe lua olua lima, lua olua ono. I lona fai taunga whaatolu. Whalua le fionga le sui Palemene. O le minsta o le talonga ma alanga o fia ia e whapea fōni minsta o whamasnonga. Sili, po la whaitawina nei tu la fono tau whaofi o le whaatawina o tupe lua fe lua sifuma lima, lua fe lua sifuma leono i lona whaitaunga whaatolu. E au finangalo iai sao no male ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Sto la fono me fatanga ina il fatta wina onisi o fainga tupe me fa putunga tupe me tanga lengo tupe mal tunga tupe le tosma vaenga le malo malona fa ngai ne fa to nga lengo fatino mo lengo fatino light e tu ina tu tanga lengo mo ofisa nga lengo fatino tu ina tu isi vaenga manga lengo o fa ve msu le malo mo le to sang fa tupe fa wina la stolz flu yoni lo afi lus flu wono to sang fa tupe lo afi lus lima lo afi lus flu wono. O te whasile sila atu wa mai au na whanga solo le tulafono tau whaofi o le whatatawina o tupe, lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono le Palemene ua poto, ma ua whapea o na pāsia le mauta.
O le alala foia le fanga le uta a le ofi. A wa o le wali le uta le solo. Ina wa asa le tupolata i le puapu. O pa ia ma mamalu o sa foi ma whainga o le tātou maota. O le autu pale ia i le tuu o le uluwai. Ua iu le pi ioa ma ua soli liu pi iama foi lo tātou a leanga i le tau ma whainga o le tātou tala o le tupe. Ma alo whai o le whaiva. Whawhitai mo le whaatama soali inga. Tātou tāpua i la ia whaiva o le malo i lona whaanga o i inga. Ai mo o mia tele lo tātou ngā lulue so tau au ma le lango i ai. Ina ia maua se tali o mana onga o le atunu. Whamalo le usfono. Whawhitai le ono sai ma le whaapale le paia o lo tātou Palemene. Tā lofa i lo utou whaaonga ngase i le au ma le pō, ona lo utou manatu se manuia mo si o tātou watunu. E le i whaingo fie. Ai whawhitai le mamalu o usunga fono uma. Sa toa lava le tai ma whaatino i le whaaloalo la tātou ngā luenga. Ma lo whawhitai vi ia leli. A whai fwoi wasala le la manga i le whatautainga le fonga fitalai. O te asu atu vai malu i o tau fina ngalo. Ia alolofa ma wha ma ngalo se aleu. Sa moa ma lau tapua inga, iau tu langa wha lupe ina. Se wa wha ma lo wha fitai mo lau tatalo ma lau tapua inga. Ua manui ai whaiva o le Palemene. A whaifoi wa iai se ngana le Palemene ua sopo utu sa moa i lau whafonga tapua i mai. Mātou te whaato ese atu. Ia lofa ma wha mangalo mai so mātou se se. O le tatalo, tauia ina ia tu mau wha manuanga le atua si o tātou watunu. E tapua i mai al sau wha i ngā sui o matanga luenga. Ia fionga i ofisa whaari whaavai. O ofisa sili o pulenga o matanga luenga ma wha tonga tuma oti o le tātou malo. Whawhitai mo le tapua inga. Ai mai se o la utou au nanga lango whaawau. Alofangia e le atua lo utou vala awina. O lo tapa au iai le whaatonu folau a le malo. E whawhitai atu foi inisi o le mamalu o le atunu. O lo tātou mafuta pea, ma sao tātou mafuta pea ia tātou tau alumanga. Whawhitai mo le tapua inga. E le whaangalo foi au na ese sa whitai tunga le tautuaina o le tātou tau alumanga. I le nā vai aso, ma le nei vai aso. Lau fionga le ofisa sile o pulenga, ma le au whai ngā luenga, le mtanga luenga o fisota inga. Ma whamatalanga te konolosi e ala i le au nanga a le lua api, ma le TV iwa. Lau fionga le komesina o le leo, ma le mtanga luenga e ala i le au nanga whai pea malu o le malo. Mo le puipuinga o le saunga le mu o lo tātou maota nei. Lau fionga le komesina ma le pulenga o au nanga tauti nei mu, ma whaalave tutupu whafuase. Lau fionga le ofisa sili o pulenga ma le au whainga luenga le whaalapotonga o le malosi wha elitise le EPC. Ma le ofisa sili o pulenga ma le mtanga luenga o tālonga, maala ngā oa mo le fia o tangata. Whawhitai tele mo a utou au nanga. Whawhitai tau tua malo, whawhitai tau tua tunu. Whamanuia le atua i o utou vala awina. Na o se whamanatu al fonga whitalai a tātou komiti wha Palemene. A lolofa, ua tatau ana sa ili au tau taitaifono, masui taitaifono, ma whaatu langa le whaanga solonga o le iloilonga o ngā luenga. Ua tu inatu le fono au whai tu la fono. A sila le tātou pepa o ngā luenga. Ua tofu malava komiti ma ngā luenga o iai. O le tele o ia ngā luenga e te tau ana li poti mai le fono au i le fono tanga o te sema.
lua fe lua sifuru ma le lima. E tu sai mai ainga o tātou tu la fono tu mau. Ia manatua, e mae ale tātou fono le nei, o na toe fo i leo komiti le maota to filau eti ale sana i mulinu mo au tau Fonotaga. Sei tau tua naane au tau pepa e whao ngā ia au tau wiloilonga, o le afso soani atu fo i lau whai ngā luenga i le tūlanga. E more sila fia, o tau lima ina fo i le tātou ofisa le whaka, ua ia i le tutongi o alauni i mo tau Fonotaga, a mui au tau. Pea o tātou tatala, i alo whangia le atua le afio atu o le tātou maota i le nei a fiafi. Tālo sia fo i le pui pui ngā lona nganga, e mau ai se whai ngā malo longa fi le mu i le nei pō. Ai tātou te leito le pō, o te talo sanga atu le afionga le suis fono mo si umu. Se e saunia se te talo e wha umai le tātou fono. Tātou sisi whātasi le fu o le manu malo, le whailonga koluse e sofa tamale alo ma le nganga paia. Mātou whāwhtaia lau fio le netu lau le afiafi. Wa e whaafonga i ngaluenga whātino o lau Palemene a Samoa. A mata mai lava le lava i aso se i audia foi le netu lau le afiafi lo mātou atua. Whaafitai lau piupuinga leo leoa i tonu le nei Palemene. Tonu foi se o mātou atunu le lana tāpua inga. Wa e mele manuia whaiva se o mātou nei Palemene. Mātou te whaafitai a foi lau o fio i le netu lau le afiafi. Nisi foi o i la tau o le mwhai foi o na whataunuina o mātou tiute mawhaiva. Ona o le ngase o le tino o le mwhai ai o na mātou. Whatasi le nei afiafi. Mātou te whaafitai a i au puipuinga, mau leo leonga i ate i mātou lo mātou atua. Mātou te talo ni nei afiafi lo mātou atua. Wa e whaafonga le whelaflafo inga lau Palemene. E ala i luna ta mau a inga. Le whaasoa ina o le ta mau a inga. Leo wa whaafonga lau o fio. Ua tali le mātou. Tāru sanga. E pei o na mātou ilo ina ilo mātou atua. Mātou te talo foi le atua le nei tu lau le afiafi. Ia sa moa lana tāpua inga. Ma lo whaafitai. Wa mafuai o na ae. Ma le manuia le whaiva lo watunuu lo mātou atua. Mātou te talo foi de nei tu lau le fiafi. Mana tua foi de tai se o mātou watunu. I langa fionga i le Palemia. O le mātou valavalai. Ono sa iringa malos. Mātou te talo i lau fio. Le mana o le wha malolonga. I e whapena ona pai atu i ai o wa au alofa. Whafosia le malos. Toi taliu mai wheiloai ma lau Palemene. Whau au whatasi o mātou tiute pe o na mātou tofi ai. Mātou te talo foi le nea fiafi. Whamanuia i lana fionga i le fonga fitalai. Le sui fonga fitalai. E whai ina o le mātou fono e pe o na masani ai. Iai leanga le leo o lau o fio. Fua i le malosi o le tino ma le mafau ai meisia le anganga i langa fionga i whai ina o le mātou Palemene. Mātou te talo e whamanuia foi. Ia fionga i sui Palemia ma le kāpeneta. Whapele loa le nei Palemene, i o mātou whaiva lo mātou atua. Ta talo foi ne nei afiafi. Whamanuia se o mātou watunu atoa. I lana tāpua inga whaafonga i le nei tūla le afiafi lo mātou atua. Mātou walau foi lau o fio. O ai o fia maua lau so soani i e ilo wanga le lei whaasoa mo i la tau lo mātou atua. Ta talo whapitoa foi mo le ofisa o le fono lo mātou atua. Le tausi inga. Le puipuinga foi o i mātou i tono le nei Palemene, mā lo whaafitai. O i lava le mtanga luenga sa i ailonga sao, i a wale fontanga le Palemene, i ailo wanga le lei whaasoa mo i la tau le nei afiafi lo mātou atua. I le toi tali watu, sui mamalu umore nei Palemene, o latou a inga lo whaatali, i a whape nao ne tulo inga la ua fio, o moli le soifua ma le ola, whape na ono wheloai ma inga lo mātou atua. Mātou wala au foi de nea fiafi. Se teime o le pō la mo moe lo watunuu, lau Palemene. I mātou uma,
ia whapea o ne iai leanga le lei o la ua fio lo mātou atua. Whapea o na mātou wala whai le tai au mua o mātou fōringa pea i la ua fio. I o mātou se mani o mātou leanga. Mātou te to ele o mātou vai. E ala de tongi olanga saunia e lo walpele ina ia mamanga lo ai a mātou nei ang sala. Ona o Yesu i le sua whatamale alo marangang paia. Amen. O te whasisilatu wa tolo pōnei tau ala manga le whono au whai tu la whono, se iau lia le aso lua, aso se fulu male ono te se ma lua afe lua se fulu male lima, i le utu la iwa tolu se fulu, i le tai au.